taua e ona le whanua po o tau sitia le ingoa taua po o tau sonoia o i tupuna mai o te ole ina ne I e fia wha Europa e nau ia e maua le poto sili 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 awane ia o na o loulu a ia sili sili loto tupulanga o Samoa o te ole ole ai ina ne I sili au tupelo ti ute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia whaile ma o sei tau fi mauna wanganu ia whaile ma o la ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia wha Europa e nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona o loulu a ia sili sili no to no atu nu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga I le ainga o Yesu o le ala upumo ni maleona e te maluai I le lalo langi o pua puanga wha mua le atua I o wala ma mea uma awa o le whaawai leo si o tamalo o Samoa o e tupulangai o te ole ina nei e fia wha Europa e nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona o loulu a ia sili sili no to lo atu nu Samoa wa e la lelei o e inu o le masa o te mita mita inu e se poso se mea ona o lo ingoa o le Samoa ua avea taua e ona le whanua po o tau sitia le ingoa taua po o tau sonoia o i tupulangai o te ole ina nei
e mawale poto sili 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 awane ia oa ona ololu aia sili sili no loto tupulanga samoai o te ole ole ai inane isili au tupelo tiute pe ete alu inu umama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei tau fi maula wanganu ia faile ma o la ei o e tupulangai o te ole inane e fia faa Europa e nau ia e mawale poto sili 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 awane ia oa ona ololu aia sili sili no loto no uatunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga ile ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai ile lalo langi o pua puanga Fa'amua mua le atua Io wala mamea uma Awa o le fa'awai leo si o tamalo o Samoa O e tupulangai o te ole Inane I e fia fa'a Europa e nau ia Honorable Vote, no if you may vote correct. I le suafa pa ia o le atua
O le ona le malosi o malava. O le alofa e whawawau. Ona o le pule au le lalolangi e iai lea i le atua nā oia. E a fio i mea umalava ma o le pūlenga e whaongaina e tangata nuu ma le palemene o Samoa. I to tonu atua oi na whaasinoina mai tu la fono a le atua o se tofi pa ia tu whasolo. Lo mātou atua siri e se, mātou te whatangi sia i le anganga o le loto māua lalo lau pule whaitotasi. Ina ia toto o ifo lau wha unga mana i lunga o le nei palemene. Whatonu mai oe, ina ia tonu ai a mātou whe lafo a inga, mo le wha siri ina o lou lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata nuu o Samoa. Lo mātou ta mai o i le langi, ia pa ia lou suafa. Yo mai ro malo, ia whai alo whina ngaro le lalolangi e peo na whai le lang. E fuai mai a te i mātou le aso nei o mātou mea ai tau le aso. E whamangaro i a te i mātou angsa. Peo i mātou fōi na mātou whamangaro i nātu. E wangaleanga mai a te i mai. O fōi tai ina i mātou at whausu. E rā vea i a te i tō aidea. Wai o le malo marama. A toa marivi ngai whau aula. Amen. Whaftai. Te whasisila atu wa amatalia nei tau manga le fono au whaitula fono. E te lei whaia e ia i tātou e tusa ma tātou wangsala. E lei taui mai foi e ia i tātou e tusa ma tātou wa mioleanga. Awa e peo le mawalunga o le langi le lalolangi. E whapea foi ona tele o lona alofa i e mātatau i a te ia. Ua mori mau le vane monimo le nei tae au, i le mawalunga o lona alofa to pule, mo le pale alii o lana fuafuanga pa ia. Lea umwhai ai on tātou toi poto, e whauau lea vaenga o le tātou valauina. Ia vi ia lona suafa e whavavau. Ona o lana whaaya ea ma mea sirisiri e lau sa saapea mo i tātou o le whanau angsala. O lea ua whātau to oto maunga tele malu ai malai niwe pei o le moafitalainga i le malai o le tupu. Ua toa fo i le vai sa nā tiai a o mole na tala ai mea le langi e pei o le upu o le whale safune. I pa ia whaifonga tā o le malu tau aso o le alo wha o le maota. Ua opo iai pa ia ma mamalu a o sa fo i mawhai ngā o le atunu. I le fio mai o lau fionga i le ri pāle mia ma lau ka peneta. A fio mi sta lango tai o le tuangai ma le sui tai. A o fionga le sui fong fitalai. Ma le afi fio sui sfono ma malu uma o le palemene o Samoa. O te ofo alofa ma whata alofa tu le nei tai au fou mo le whaawa wina o le tātou ngā luenga. Ma lo lava le soifua manuia i lo utou langi mama. Pa i o le tātou maota i sui o mta ngā luenga ma whalapu tonga tu maoti o le tātou malo. Whapea foi niso le mamadu le atunu o tātou whatasi le nei tai au. Whatalo whatu, ma lo le langi mama.
Le atunu o lo sila whaafonga ta po mai Samoa, i Samoa nei maso se tafa o le lalolangi. Iau pa ia whalupe lupeina, e whaatalo whatu suafa manu malo i Yesu Keriso. Malo le malei fua mai whaangunga le lei lo utou langi mama, ta po mai a mane manuia. Na i o tātou uso i sae, e pa ia o lau whainga malo, e tau si vātele o le whaasuanga matam matua, whātui matoto, e mātou te whātalo whātu. Malo le soifua manuia ma le langi mama. Alo whangia le atua le nei aso, ma le alo folau o le tātou pāle meni. Whamoe moe me uma i le atua, wana o ia e mālama ai o tātou wala uma. Manuia tele le usunga fono le pāle mene i le nei aso. Manuia foi le tāpua i mai a le tātou watunu. Ngā luenga o le aso tau le malo, whaitaunga o tūlafono tau whaofi. Tūlafono tau whaofi o le whātauina o tupe, luafe luas furmaleono, luafe luas furmalifitu. Fe lafo inga whaawau i lunga o le whaitaunga whaalua, haso fono fitu. E tolo pō tau rumanga le fono au whai tūlafono le pō na pō, o lo sau noa tari whaitau le fionga le minstao so i fua maloloina, i mata upu sa la ngā i sau noanga whalawa i tele suis fono o le pāle meni. Ia o le avanole nei mo lau fionga le minstao so i fua maloloina, whaaua wai lau sau noanga tari whaitau i ta upu sa la ngā i sui mamatu. Lau fionga le funfatalai. Ia ai le tuatu le avanoa i le fionga le minstao lo tulai mai, ia le fionga i le sui o lo tufanga lo fionga le sawhapitu. Patai lava i lau fionga, le malei fua mai foi o le mauta i le nita e au i whanunga le lei. Mātou te tulai ma le whaloalu. E mua i whapai e te foi i lau fionga i le funfatalai. Ia, ma whaafitai e foi i le tātou tālusanga si tia i le nita e au. Ai mai se o lau saunoanga whala e au mātou ngō fie. E amatari ai ngā duenga le ni aso. Whaatai atu i lau fionga le whongtalai mo le avanoa. Tali whaitau e fōia le mālo e ala ngitanga luenga o le soifua mālo loina. Tai tono lewa e velo le tau le mani noa ma o mori tini o le langi. Whaatai ai lea i le tua wa leo tala leo awhaina i fusipusi ai manuia. Au tātou no manu, au wale manu i o Samoa nei, tai au malua. Au te whape atu sa iai le sao le sui o le tūmalo si umu, tu sa i male talo sanga mo se lato whale mai. Ia ma ua le sao le sui o le sa iai le mtanga luenga whatasi ai male WHO. I le tūlanga tonu e tala whea sa ili ai le mtanga luenga whatasi ai ma le WHO. I le tūlanga tonu e tala whea ngai ai ia le foi pitonuu ma olo iai le role o le delineation policy RDP ma ua mauti noa ai o le whaingatā ia o na whātautaia se whalemai whaitu mālo i le vaenga mua o le tūlanga fo i leo lau whainga luenga i le uti o tātou fo mai tau si soifua mai la to e whaanga i o ina se whale mai i le tūlanga alo i ai le whale mai whaitu mālo i lo mautele ia ma o lea lava e whaitan noanga ai mauti noa a whaise fufuanga i msalo po o se medical center ia se i mautu mai ia le sa i linga lea ona toi longo mai fo i leo le malo o sui malu le tātou whalefono nei. Sa fisili ia le sui o le tūmalo sa lenga. Ia e tu sai fo i ma le lātou fo mai e sa o lele lava o le taimin nei o le ua umato e whaile filinga le tātou mtanga luenga. Ma o lea lātou e momoli ia le fo mai i tātou whale mai i kwai lalo. Tali nā ma le whawhiwhina ia lau fionga sui malu tu sai ma le vaenga. Lo mai le whafsili le wafonti ia mai sa lele lava ia sa
ia fesoasoani mai foʻi le toʻatugā o loo iai ia poalaau vai laau ona o le utiuti ma ia ofo ina mai se fuafuaga tutumao pe taʻilua se lau afe a le fona faavae ina i faatupe ia vaega ia maua maeʻa foʻi ona tali manino ai le afioga i le palemia taʻitaʻi o le malo i ona vaega laulau tetele ia maua faamaliaina ai foʻi le sui o mai lea i le sui o le itumālo falealupo ia e saʻolele lava o ia ma e tauna o faapea atu o le tulaga lea na le ausia ai le tupe faagaga mo tatou tausasoifua ona le tele o i latou e leʻi faatumuina avanoa asai ai e le agata i lea iai nisi na o ese mai le matagaluega e agaʻi atu e faigaluega i totonu lava o Samoa ia e maise foʻi ia le fesa ma latou lenā o nisi foʻi ua tuualo tatou atunuu saʻili manuia atu i fafo na asa iai le tupe nana paʻu mai ai peitai ane e loo faititia le lava tapena o le togina o tatou tausasoifua ona o loo iai le tupe na ua tuuina atu ai i tatou fale maʻi faaitumālo faatasi foʻi ma le tatou fale maʻi tele i mototua ia na foʻi sa tali atu e tusa ai ma seisi fesili na tuuina mai le sui mamalu faafetai atu foʻi le sui o le itumālo faasaleaga numero 2 matua faamaliaina lava ia lona finagalo ae tele lava na ia taumafai mai i le tulaga mo le faaleleina o le tatou falemaʻi i salafai o lo faatumutumuina ai ia le tatou motutele auā tatou falemaʻi i tuasivi sa fesiligia i le sui o le itumālo gaga e mauga numero 3 ia le faaleleia o le fale leoleo ia mae saʻolele lava e tumatila e loo lelei ia lea fale lauafioga le fogafetalai ia maua iai foʻi fuafuaga o e tatau ona faaleleia ia se taimi foʻi o le a talatalanoa uma ia faipule o lea foʻi itumālo ina ia mafai se faafaigaofia ai e pei foʻi na iai le talanoaga a sa tupaitea ma palauli i le faaleleia foʻi o le latou falemaʻi o mai le sui o le itumālo safata numero 3 ia lea na tali atu ai e tusa ma le latou falemaʻi lea ua saʻili ia le tusino le ata ia mae faamoemoe o le design and build e faataunuina ai ia lea falemaʻi i se taimi lata mai i lenei lava tausaga o nisi o tatou sui e leʻi afea lenei matagaluega ia ae o laʻu talanoa atu pea ia i latou na afea ia lenei matagaluega i tupa alipata i tupa i luga ia o se talafiafia lea na saini ia le agreement talatuananafi lea la atu e fai foʻi ia lesi faaupopo o lou falemaʻi pe ia e ono moega ia faatasi air conditions ma isi vaega faapena salafiafia na mo lauafioga tusai foʻi ma le faafesili na e fesili mai ai ia ma lau talosaga ina ia afe atu i ia tulaga uma o mai la ia lea i le itumālo o palauli numero 2 ia faamālo lava o lea na tou faamatalaina mai le faamaopopo lelei o sa tupaitea ia faatasi ia palauli tasi 2 mo le faaleleia o le tulaga o le tatou falemaʻi ia faafetaitele lava o lea foʻi ua iai le tou fomaʻi ua uma na filiina ia masalo pe o le vaiaso fou po o le lua vaiaso o le aiai le tatou fomaʻi e sui ai ia se tamaitaʻi ua malaga atu mo togafitiga ona oo mai la ia lea i le itumālo sagaga muamua ia le lava sa iai le tulaga lea ona o le faʻititia o tupe tuuina atu mo le soifua malōlōina ae maise lava ia tatou fomaʻi ia faapea foʻi tausasoifua o le tulaga lelei ia aua le atugalu o lea ua iai ia le tulaga faapitoa e mafai ai na totogi ia tatou tausasoifua ia faatasi foʻi manisi vaeaga tutumamao mo le toe taumafai e maua mai na tatou fomaʻi mai fafo e fesoasoani
i le pisi tele o nai fo mai o lo o tau asa sa ina ngaluenga le nei fo i vai tau. Ona o mai leo se whaamtalanga i le tu malo palauli numero 3, ia e pei fo i ona e soso ani mai ina i mawhai ona maua ia tato vai la aumwhala au ia naua tali atu le malo o le tala fia o tato piritu ua pe ona iai le 10 miliona le ua whaititia pe toi 5 miliona le toi nei wha moe moe tongi uma ia pe pasia le tala tupe i le nei fo i pae inga lo tato ngalu atuai. O mai lea i le sosoani na tuina mai e whale atatasi ia o le tūlanga ina ia mawhai o na ia ini e malulu ia o vevela tele le whale mai ia i le ngata fo i lea ina mwhaina toi whaopopo ia nisi se leni mo le tato soifua malolo ina. Ia i le tūlanga nana o le whale whailele o le Q7 ma le valu, mental health. Ia o le sa siasi fo i le maloa nafi o laua o iai e malulu i le tato mental health. Umano na whaila o asi singa ma le purisili ia ua matua manaia e malulu le whale whailele whapena fo i le Q7 ma le valu o se tala fifia le na o sosoani mai lava le tato malo e whaale leia ia vaenga ina ia whaingofie ia ngaluenga fo mai mtau soifua ai silsili ai la tolo ngase. O mai la ia lea i se spesili na iai le vai maunga wha e tusai fo i ma tūlanga i tutono soifua maloloina. Ua mae on whatatia ia la fua e matai tuina ai le whafoina o le talo le tupe fou ia mae wha moe moe e mae ale leo na tongina ai tala kutu ua ia na iai pe ona tali atu fo inisio sui wha moe moe lava e awane ito iai tato pili tu ua pe ona iai pili tu ua mai luafe lua sifulu se ia o mai lava i le neitau sanga ia whaistatu a mtanga fou mtato ngā lue whatasi i whawhaingo fie ai ona maua tato vai la au mwhala au. Suia le tumalo vai singano numero tasi, ia o le taimi lava na e sau no mai ai, o le taimi na fono whatope ai le mtanga luenga, fionga i le tamaitai pule, ia e mai se foi on tawhai, ina ia whaia se fono tele, e whatala no ina ailau mta upu na moli mai, ia o se tala fia le usu yatu lau fo mai, ina ia awana i e toe yatu matangi, ia wale soifua malolo ina, le ngata i loi tūmalo a le si ua whanua a wai whaisina mautele mai tua sivi. O le tūlanga na sili ai fōi ia le sui o samtau whalatai ia whaftai o le nāua whatau nuulo tātou whamoe moe le o toi mau ia e whausia le tātou whalmai. O lo iai lava le se leni na tuina mai e tātou panga e whaatino ai lea whamoe moe. O le na whaile fisili a vaisingana numera lua. Ia, malia whenor whingalo le fionga le minsta o lo tu lai mai whau la vea mai whala taim samtau. Le se manatu e whala ve la vere. Sau nuanga mātango fia le fionga le minsta. Ai whaftai, tu lai atu e mole atu le nganga whaftai tele. Le wa fionga le minsta o no le tari le lea fui o le whamanatu nei tu malo. Ia, a mai tau mai. Tele o taimi o laula unga sa abel sau nuanga le fionga minsta. Ale la wa tai mana ia mani taimi o tai au. Mo le tu le nganga whaftai. Ai pawasi mea o le ti tau whapopo atu. Ona o le matou whalmai le sa fuafua e whai. Na alu toi longa mai au le whai se whalmai. A le a whai se medical center. Ona ele lava le whanua e pe on tu inatu. O tal sanga la le tu ina tu la wa fionga el minsta. Ya sei si la ne po tal fionga ile fanua o watu. A fai ele ma fai ona fausi ele fa mai na o se medical center. Ya te talo ato le tele si fanua le tu malo ya lo fa sa uni mai. Ya ma fai ona fo ina tu fa ti no fa mai ai fa fte tele a afta ile manatu mai manu tele la wa fionga el minsta. Aro whaftai, ia, whawau sau noanga lo fionga mista? Whaftai o le a whaia lea lau wa fionga le sui maru. Ona o mai lea se whamtalanga
e tu sai ma le sui o le tu malo wai singano numero lua ia o lo ma ngā lue whatasi fo i le nei taimi e tu sai fo i mo le wha leia tili lava ia e maise le uti o le au whainga luenga i le lato fo i pitunu a whai e sa ia le tato whare mai lea po le tu malo lea ia i sa taua ma ona e sa o le lei whai o le mamau mai tua sivi ia le poe ngata fo i pasi ana i tangata mai ala ngā tatau ana i fo mai taimi uma lava pangalea o le toa lua ni fo mai i to tonu o spale mai fai tu malo e te talo atu e le o au sia e tātou ona o le uti o tātou tangata whai ngā luenga wha moe ia ato o tele lava na i o to walo i le lei al whaasai nisi ia una i le tātou a onga wha fo mai le iai manatua e lua tātou a onga o le OUM ia ma le tātou Samoa Medical University le iai e te tau lava na lava ni tātou alomu whanau e whatau taia lea vaenga ona matua a whaina tātou i le uti o tātou fo mai matau si soifua. O mai leo se whamtalanga i le suia whasaleanga numero 3 ia o te loa nau a umana tali atu fo'i a le tūlanga lea ai paua o lea lenga sa iaisi nau soa whaitau e whapea e fiu ia le whaletua o sia au soani o lo manga lue le minsta lango sa ilia fai mai o leta muli mai le minsta ia e mali o nisi taime ngalue tele ia le fai lele o ne soani ina ma losi ia fai lele mai lanto a o vai atu na foi te nau e te palai e tau na palai sa o ia i le sui ina i faina lo to lua a fai o nau ta ina na o lau a fionga sui malu ia o na o maila ia le sui o sat paitea whaftai sui o sat paitea e se lo tau langa i mele lei whaftai leu whata oto mai le tūlanga o le au te tele o tauma tātou sui malu mai palau ina i whaatino ai vaenga i le o au iai le mawhai o i tātou ia te lo le watali atu le mana onga le sui o le tū malo ali pata i tū pai lalo le ua whaatau nuu ia lesi whale mai o tātou sa o le lei lava e whai foisina mamau i tātou mai ali pata i le whale mai tele mtotua ia mao leo toi whapopo isi mo enga e ono o lo whale mai i se taimi vave e ala mai lea mal whainga paanga mo tātou e kalesia le kalesia e Jesu Keriso le au pa ia o aso ngata ai o la to wofo ina mai la to te fauina fa to tonga ina ia fa tasi foi ma vaenga uma e te tau ai ona fa manu ia ina ai ali pata i le tatu fale mai i lalo manu ia ona o maila ia e visili yonga onga ale sui ale i tu malo fale atitolu ia fa malo le sili ia e sa o lele lava e tau mai ailu mata alia ina i mawhai ona manino ia vaenga ia mo le sila fia na e whamtala mai lo le tūlanga ia le uti o vaila au whala au i le tātou whale talvai ia no wo ai ai ma whaila si singa ia ma se whawhiwhianga o se tala whiwhia mo au whianga sui manu o la lava ia i foi ia isi vaenga o whala au e ese mai whala au le te mo mia e whaisina whapito le whala au lena e sauno mai ai a lai maua lesi tuainga e mawhaina tali atuai i le whamoe lena e ta ua ia mai te tauna a whapele maua lesi tuainga ia maua lesi tuainga ma lesi foi tala whiwhia o le aso ale nana na e anga ia tuai ma le maua vaila au na tau nuu mele tātou oka whaatupe tope mai fiti o le matua mātou whamoe lava ini ia tali ia mana onga i tātou ia ma laua maua ia tātou vaila au whala au e peina e mo mia i te tonu tātou whale tala vai i matotua ia o te loa pe ia o na pauna o nisi o sui na whea ia sia mātou ia ia whenua le whionga le mistalo tu lai mai whau la vea whale atu tolu mo le whamalo le whionga le mistalo mas whai la whenga luenga e stala wane ai tasi le mistalo mata alia malo malue e ai o le mea moni le whionga le mistalo pe on sa ngor panemia te le whamatalanga te le tala mai le so e le o se tala wane ai ai pe ona utal no atu
Ona e tele tupe lau tanga luenga o le tuai. E la sau noa mai. O le ale se suinga o la iei tatu fata le vai. Pe a mai al tala tupe le ne. E te tau ona e se suinga. Mai o tala ho ia na tala noa tuai. E le se au tala. E le se tala leifa mamunga. E moni ia au. Ai e le tasi e le lua. Le tele o fala au e le o noa. Mai o le ki a tole o le tatou tanga luenga. O le si vaianga sa ula ngala ufiu. O tatou fale o kisene. Te le tu pele a mai. A pe alo te mantua ele levan tala le fale o kisene sa iei fo. Talu wai. A le te le fale tonu. E ma le si vaianga monu muri la ufiu. E le te tau o na afia la mtanga luenga. I tapu ie whainge. E le te tau. O le o umon tau tino le malo mai la to e mai le suau. O lai lava matoe il pensin. Rono wingo. E le te tau na afia la mtanga luenga le mien leo leo mafuimu. E tau ntu tala loa. Ia awahari sui fo malo rino le tunu. E manu ia ufaiva. Paftai. Malo faftai. Ia tu atu leva noi la ufionga le misa. Ia oio leo le tu la ia tu tai malo. La fo atu la ufionga panu. I fa pulpula a tili. Ona o le totu ngā sioki o tātou vaila au, e le alo le malo sao. O le maila vaia, o le tau whai whaatulanga, le tātou system fau. Le u tātou muni mawina se furu lua miliona le eita lafu. Oka, ono lea, e le o le tupe. O le a process mo le procurement, o le oka i vaila au. Aina wa malanga le minista WHO telephone o tau vem tanga luenga no wala au la i am tanga luenga mai pola tonu al mele tupu no wala au ai fo i male au fai fale tala vai mai samo e o mai se so ni mai pola al mele tupu o le tala no to ai e sioki fale mai il malo ai le o sioki chemistry lele tunu o inana no to mali ai ne te wo fa pe sioki il malo to sioki e tuai mfole tala vai laiva watu. A la tau mau. Na ala na mafua o na sioki me ale malo. O le le tongi o piti. That's the main function o le tupu ai nei le a maia suppliers o vai lau. Ia peo no fai atu. Ta te musu ai fai le tala le o le tuwa. O le fatu aiva masina o le fai ngā malo o mal minista. Ala ngā luenga. Leva na te tau no fix mai tau sanga o solo. Ia o le la fix. A le anganga ma le whamoe e watu lau whaftai alo ia i whale tala vai lava o le lango sua mai le tatou malo. Tama whanau o le atunu lau o la tau set apa la tau whale tala vai. O le mauna mai a whai e sioki le tatou whale mai. E le o sioki la tau. Le si mea na la tau whautua mai. O a vele mea nei o le ave fua o fua la au. Ma le whaatulangana le le. Wo o irola le tūlanga le. O le watu whatau ngā. Ai ta tau lava o na yeile a yeinga, o le tutongi sina tupe sosoani, e o mai vo le teimini nei nai tō tifia. E reo wha malo sia lava le fō mai, le fale mai le tūlanga o le onga o pidi o ngase ma mea. Le lava e tūtala loa, ono le mafau o le services, o le mea tau na whai mo le turu. Ai pe wo tō tūla ia tūlanga le tātou fale o kisene. E le alo fo le ato le la, wa umona fale o kisene. Le ai se supervision, le ai se monitoring. E na oro le tūlanga na, o le tū whaua ia whapea. Po le ia le mena o mai. The purity. O le ale tu eina mamao, le mamai o ke sene ne ma na vai tātou tangata. E ano whātua nua voi la ia, o le Oceania cash la iei o vai tele. O le leva na tātou mafuta ma le na wharekesi Samoa. Sa lato sapalai o mamai o ke sene sa o le tunu. Ia, whaafitai tele fo i le malo tu tuila mamanua. Wa inan tātou tua e ova ai lau mai o ke sene. Pea whale ton. O lea tau tonga fiti leo maua o lau toiola le tamai supply la iei plant. A o lo tau whaapipi i part o lesi plant tele lena ta tala terwene. Au whale tonu fo. O le whaafita au di lava o le lei o le waainga o me whainga luenga le malo. But that's the major problem. O le i le tanga luenga o soifu malo loina. Tulanga fo i tātou tāwale sao. Nā toi liu tō whal mena i tātou services here. Whale mai leo, whale pui, a meise i le ambulance services, ma mena laftu na i el mele tūlanga lea i el tātou whātulanga na ni teimi, whale lawe tū whafosei.
Malo whaftai sa no le whiunga te tai o malo, ia le matau watu o le... Whiunga Ia. whongtalai. Ia la tu watu mua la le avano le whiunga i le te tai o le tuanga. O te tule atu mal whaalala le mta o pualea o le tongi o eitalaf. E leo se excuse kala whenga i le mea. O lesi mafuanga kelea lea uke mamlama iai. O le vaku o pilinge i official kupe. Ai fasili official kupe. Ai maise la tong fiting o tate fafo. E whamtala le iatu mta upu ia. Mea tonu ana ele mwhainu whamtala le lei. Ele mta ngā luenga le tupe. Le latu wa ia ilanga o meia kupu soa. Ai tau tele le talatala noa il tulanga le alvangalo na lua la ufioka. Kala kua ngafinga o la kua o kialu. I kua crash maire ia ta vale luma e afe me afe ai. Sa o fautua il fo ile sa pule ai. E kaung whavango uma paka ia e whawhengai mal whale mai. E afe kuai ia ta vale tonu pe o mai fo i ta vale mai tonu i fafo. A la lava paka ia ta vale. Ka kaung wha sa umbal vanga lea. Langa o aku ia ka vale ia ambulance. E kelke vavele a lua kul wha sa o inga o le soifua. A walewa o wha kuainga le langa pule mo moa. E kaung whaise melea a vese uma paka. Wha lao ia mea ia mo le wha sa o inga o soifua takat. Ia o se tua lalo. Kako ngā luenga te whakasi. Malo fautua lau whiunga te tai o le tuangai, e lau whafonga man mista o la ia mo le pā wām tanga luenga. Whale atu tolu o le maua e tulai mai. Tai le whiunga le palmi e tali mai. Le nganga nao tātou ni le palmi. Le whawhitau ni e moni e le fō. Ai, o le mea fō le lenga renga whisiri. O ngai le mea o le mau le whanmai. O le mālo. Ai mau e tua. Ia le kau kisi le fia. Ia e le kau whaia. E mo kua taunga tā tele tua e whanmai tua. E whawhitai. Le anga i luma. Alo ane fōi o lau whiunga. Whasa o le mea lea. Awa ele whengo, ele a whai o le payment. Ia na whengo fie. I don't know. Siri sa ai. Ilo uso atua. O ina lu te nufu maina. Wa ia nga ulevanga vai ni mea. Ma whala lava. Whawhitai. Malo whawhitai ia mata watu o whai umarsa unuanga lo whiunga le minsta. Ia whasale le anga tolu. Ia whawhitai mo le amanoa. Maria ale whiunga minsta lo tulai mai whasale le anga tolu. Whawhitai e wawe fo ia ale. E se lo fie le whiunga le minsta lea. E te mita fo ia i o le tele o te imi e tau sanga tuai e whapena. O Natalia tele o tau sanga tuina tuiai. O le vaenga mumua. O salon tau pu ele whala wei tele mo tatu whaina malo. I le whanmai le tua sivi. A o tupuwa i tua sivi. Sa iere official panemia. Sa iere official panemeli. Official leo. Leo a matana e se teitasi mai o se whamsinonga. Ia ale la me mai furi whamsinonga i salonga. Ai o lisi tau sanga tau tuina atu le la unga taluai. O tūlanga le penwhainto e whatere ni stau muenga. Tono tatu mai to sivi. E mana ia lava ai keep pelta tu mai le to sivi a wale anga ia tu ori totane mai ma le atu whasarele. O le vaenga na e tau sanga tue. Te iwa bolo fui toi avese mai. Ia le tau tua tue na i matu tangata mani matu nu. O le si mea vaenga lau whiunga le minsta. Ai la nei mai mata tu le pale a matu i. Tunga pom to sivi. Ma le atu siufanga. Wa au le leia. Toi pawa pa matanga na ine lumo fan mai lau whiunga. Wa fa o ya ma se tupe ma tu fa wa o tu le pale ya o le lei so fa tasi tu ya le pa na era tu o lo ma do foi el pale no official leo e na foi el matonu ya and foi ya ma tu tupe ya na ngai feste leo lo tu ar fa mai ya por fa o ya ma se ama no ma tu te fa tino tu pa na ina o le lei ya le funga pom to si sanga ya ya fa tai mo ma ta pu tai mai no fio Alo whawhitai ia o le alama. Ia whale alupo. Ia, sa uno al vaenga le ofisa le o soifua maloloina. Io, sa o. O ia, tu le avanua, ia. Ai, ona o whaalonga atu o tau whai ui le sau noanga ala whionga le minsta. Ai langa sa o olo o se manato neusunga whono i
le whaamama toto. Ai le ita ua le ia whea le whionga le minsta. Sa watu se tu o lalo. O no mana o mia o maita wina le tele o ngase ngase. Wha tele ina le whaino mera. Ai lua la mea sa talusanga ia le whaolulu i o le ofisa leo whaamama toto. Mana o mia se la to fale te le atu i nei lo fale lo whaongaina o le ofi ai ia ngase i sa vai lea. A maleo te lenga fo ina o to is whamatalanga. Mana o mia lava ni ma fōa se tele. O wha tele ina lava ngase. Ta ua ia si vaenga nei ona to tele lea ia a fianga i ta tangata lea tunu ua a fi ai. Na e ta ua o muso to e vai se tala i lo ta ua i le budget lea nurses leo tu i lalo. Ma nino lava lau sau noanga. Ona wa tele ia i la tofo i tu ua la tunu ua le to e whaongaina le se leni. Ai whai lava si ofo. Tolu tesi ma le 5 miliona. A levo o mafofa, o le tele i o ta maitai na i umai le NUS le graduation. O vea o tausi soifua. Ea, o iei se budget ea fi et ia whaatupe i nai ia tangata fau, ta maitai ma li i fau nei la vea ma nurses. Vea pe afa pewa i lalo, o tuu i lalo le budget. O le fitoso atu lea, aftai ma la nora whionga whangwhatarai. Ia, lo whawhonga minsta se tula mai lo whionga minsta? Whaftai atu i lawa whionga le whangwhatarai. Momole tu fo i whaftai lawa whionga i le taitai le tuangai. Moni a au. Ao lawan pui e le tātou tau whaito e tautonga fitia, ma le avea e tusa ma le whautuanga. Ta lia le whautuanga. Whaftai atu fo i le si o uso tu ofe i le sui o whasa le anga numero tolu. Tu sai mo le whautuanga wa tuina mai. Ia, o le tulanga na toi o iaile saunoanga le a fionga le sui mamalu o whale atatoru. Ia, e moni au, e fou e le tuaile tatou whale o kisene, pangalea. E iei vaenga o le whaingatai o na maustanga te sa moa e whapipi ia partsia, whapitoa al tangata, ma le lau tali mai. Tau nuu fo ia le parts o le masini le tatou te lele na fo e mei New Zealand. Le fo uofo ina mai tangata le na te whapi ina, i leo mawhai e tatou insinia i nei sa moa o na whapi ia le vaenga lea. Ma o le a whaititia mai lale toe au mai on tatou o kisene mai Amerika Samoa. O sauno ina e le afionga i le sui malu o whale a lupo whape foi ia sui malu mai whasal angatolu. E taitutusa ia lua atunga lunga. A wote lupo pole o lea ua fofo ina whaitatou whale mai tele lava e 2 miliona Amerika le nao foi na mai e le tatou World Bank. Uma foi matu ova ai e whaila isa le longa e 2 e ka naua iai ma o le wha moe na e mawhai ai whaatile ina matali la tunga lunga au ai ia au ia o te tala no whaapitoa i stai uma lo tala no atu tu langa le wha matoto ai whaatatia whapea lea wa ia lea la fofo ina tatou whale mai tele lea whapena fo ia lau fionga le sui malu whasale angatoro. Ia, o te lola whaatele, ai tuu pea ia tuasi, e whai pea matatu whale mai, e lata mai ai o mātou pito no uma whale alupo, ia, mai mātou uma le tua tane. Lau fionga i le pongwhitalai, o mai se whaamtalanga whaalau i tele. O le tala fia ua mawhai o na hofo ina mai, ia se tasi o whale mai tele, whapitoa i fiti, e whai ai e training, e toa whāta tau soifua leo la malanga atu iai. Pe a malelua vai aso na malanga atu leo, i la tau e whapitoa lava i le ICU, ia whātasi malifieta. A mai ala tau e fo i mai le whalna, watu le si wha, e whātasi ma se fo mai. Ina i mawhaina whaitong fitinga o whatu ia i tātou, pentou sila fia, wa mai a ia tong fitinga e tolu i nei Samoa, ia maletasi fiti. O se tala fia le na mawhai lava na anga i mai fo mai lea, mawhai tau tonga i nei se taimi wha tope, e mo mi ai, ia ma o se wha mianga fo i mo tatu tangata, ai mai se le tūlanga lea le ngase o le fatu.
mo le silafia le maotele nei, o le masina o Aperila, tusa ma le se lau I latou na whaamanuiaina na siaki, ma whaia nisi o tonga fitinga le fatu I nei I Samoa, e ala le whainga pa anga ma fo mai Thailand, whaatasi ma New Zealand, ma o le lava e anga I mai tātou fo mai I tausanga tai tasi mso swani, se fulu ia fo mai saina, le foi o le asui whai unga le masina nei, mai tausanga a tol to sfulu lea, ma ngai fo ia la tou, mtafa I tausi whapitoa, e ma whaina fso swani ia I tātou, ia mai o la tou lava I tonu om totua, vanga nawa iai se mana onga tu pito mai tātou whale mai, whai tu malo I tu atu. Ona, o mai leo sa u whamtalanga, lau fionga I le fong fitalai. O le wha mai nei o le wha matoto. E leo se wha mai e whai ngofie son tati. Ai a puti le soifua. O na whai ngofie le lo na tati. E wha pe feo na puti. E a mai lava I lau ai e peiro ta ua. Soifua ne lo ta mai titi. Sa ola na tau mafa. Sa ola na ini. Sa ola mafa ufau. A mawhain tu whaatasi le tolu lea. E ala lea onga ata matina. O le ale pine o la whaalo loe tau sa ilis tonga fiti lona ngase ili se fulu tau sanga. A tupu e o malosi. Wa tili eina whaonga o ia se tama o se teine tau tua mo sa moa. Se ia o mai lawa ina matua. E o tu lawa se lau tau sanga. O a vea ia se fau tua le lei. Mo isi tupu langa whai mai. Ma o le lu ia na o te lu ia il maotal nei. Tātou te tau mawhai lava ina ia toi whao popo nisi moenga e leo se tali na mo le whatungao. E leo se tali le masini lau fionga le whongwhitalai ma le mamalu le maotale nei tulou. E leo le tali na. A wafoi na o se wha moe whae e le tau. Na o le 2 tausanga, 5 tausanga, 10 tausanga, tātou te ilolon tau nuunga. Ai a fua mai loa ina ia whaataua ina lou ai ta maa tina maletali o ngā tonu Yesu fia matanga tau le ai se drugs le se whaamisa le se ngoi le se pelo le se ma ua a toha lo tangata e wha o ngā lo tangata te au nai mole tua e file mua I Samoa ma o lau tantonunga na o le taunu unga na o le wha moe a whaito te le tau mawha le lau esi le vili mai le taimile nei e se tangata Samoa ia o te ole atu. Ia, malia whenua ale whionga le ministaulo, tula I mare le tuanga. Tau pulea ua o iai e le saunanga le whionga le minista. E le vo uman saunga le pale mia. E whai ia tātou tui. E loai po ai ia e tau mawhaina ia le aisa. E tau foi la ia le tūlanga o tau mawha. O te whaafisili atu pene siaki e le tō officers mea ia vane e tali e sua a le tātou maota e ne te iwa ma mai o toi ma tātou uma a o le te nofo a oia luatuai ia le whautuanga tāua moro seo I fuore leo le li pāre mia ia ma mātou uma ia o sintua lalo tāua e le whionga le minsta Mahalo whaftai lau whionga teitai o le tuangai. Ia e manatu ona o tātou taunu tonu al tātou malolonga al tai au. O na iai leo langona no foa, o le a whāwau saunoanga mātango o fie. Whātupu manatu o lau whionga al mistau so I fua maloloin. Pea tātou toi taliu ma le tātou malolonga al tai au. O te whasisi latu o whātatia ese ngā luenga al whono au whai tūla whono. O lana malolonga e masani ai o le tai au.
sili, sili, sili. Awane ia oa ona ononu. Aia sili, sili no no to. Lo uatunu samo ai wa elalele lalele oi inu ole masa o te mita mita inu e se poso se mea ona ingoa ole Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupulangai o te ole Sili, awane ia oa ona ononu. Aia sili, sili no no to. Tupulanga o Samoa o te ole. Ole ai, inane I sili au tupelo tiute. E te alu inu umama o poso o se mea Mana tua e taua o tamatua O laua mi o lelei Ia whailea ma o sei Ta o fi mauna wanganu Ia whailea mauna ei O e tupulangai o te ole Ina nei e fia wha Europa E nauna ia e maua le poto sili Sili, sili Awane ia oa ona ononu Aia sili sili no no to No uatunu Samoa Ia tau tuana Le tau o lau tapua inga I le ainga O Yesu o le ala upumo ni maleola E te maluai I le lalolangi o puapuanga Whaamua mua le atua I o wala mamea uma Awa o le whaamai leo si o tamalo o Samoa O e tupulangai o te ole Ina nei e fia wha Europa E nau nau ia e maua le poto sili Sili, sili Awane ia oa ona ononu Aia sili, sili no no to Lo uatunu Samoa wa elalele
sia le ngota ua pota solo ia oi tupulangai o te ole inane I e fia faa Europa e naunauia e mauale poto sili awane ia oa ona oloulu aia sili no loto tupulanga o Samoai o te ole ai inane I sili au tupeloti ute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua o laua mi o lelei ia whaile ma o sei ta o fi maula wanganu ia whaile maula o e tupulangai o te ole inane I e fia faa Europa e naunauia e mauale poto sili awane ia oa ona oloulu aia sili no loto lo uatunu Samoa ia tautuana le tau o lau tapua inga I le ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai I le lalolangi o puapuanga whaamua le atua I o wala mamea uma awa o le whaamai leo si o tamalo o Samoa o e tupulangai o te ole inane I e fia faa Europa e naunauia e mauale poto sili awane ia oa ona oloulu aia sili no loto lo uatunu Samoai wa e la lelei o e inu o le masa o te mita inu e se poso se mea ona ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau solo ia o e tu Sai fo marwiro tātou atanu ma lau whaafonga nei fo I whaapopong o telefone mai Samoa se mai ele whaafonga.
Wa tui nātu le polo inga mai le fionga le teitai o le atunu. Le fionga le pāremia la aule le mali tōpula te Valfosi Schmidt. I le ofisa o tau i o whaavelawe te tupu i tangata whainga aruenga po le ACC. Ina i o latu sila sile to i luilo whainga whaavae ma tu la fono o leva. E au fie ma pasene o vaenga tupu i tangata whainga aruenga o lo to tongi atu anga i le ACC. Ua manatu le teitei o le atunu. E nei ma whai o na toi vavae mai le 12% o tupe tongi atu a tangata, a nga i le ofisa le ACC e toi whaafoia nei tangata whainga wenga. Ona o aia inga le tula whono lo iei le teimile nei, se i vanga nā lava ua tupu se whaalai whaafo sei i le tangata whainga wenga, whaatoanga waa lea e nā te whaonga ina lana se le ni sa whaaputu atu le ACC. Peita i o to telo tangata whainga wenga o maa ue whaamaumaunga, e retire lava maisa ngā wenga, e le ia fia lava i se whaavelawe whaafo sei. O se tasi le neo mata opuna la ngai le sui whai puli o whale a lupo i le whontanga al pāremene. Ona o le tautu se 40% lea o se tasi leo wholwhalanga al vang whaupu whai ina watula i mai i le no whol whai ngā malo. Le na whamanino i le fionga le te tai o lea tunu. E te tau lava o na toi whaafo i atu se pasene o tupe te tongi tangata whai ngā ruenga o lo o tipi atu anga i le ACC. O se tau i titi le mai ana atu ngā ruenga mtupu whaaputu, le o lo manuia i si te gata. O le toi alia i mai o whaalewe lave lua i tutondo le vai aso e tasi, e a fia ai i ala au malosi. O toi vaava ai e nelmtanga ruenga o leo leo i se isi whainga fau, e ma whai o na po e pe au ina uma mai la au malosi, wa leva na le toi au sia i la tō na laise ne ina i ala au malosi, tu unga mata i ala tu la fono, na foi no fa matu ulai sene e umia ai se la au malosi wa mana tu el sui kom seno mtanga renga leo leo o le au i atu salatu tau mawhainga e le ngā lulu e so tau au lea ma pule ngā li ma whai pule au fia anga te tasi pe o na sila fio se tasi o wha avlaven tu la i mai lea fia anga o si umu le o ma waile soi fua o se tasi e tos fulfitu tau sanga le matua o nisi o ia inga o ta pena i mtanga renga leo leo na wha ai loe le ia taua ta muelu afa masanga. A lewa ke lele ia inga fōro ia mako whanga inga ia mauki ngoa. A lai kikir whanga isu kausanga e kasi le ku. O whanga fo ia pe masa ngoa ia nisi fo i ngei makali fo ia sui komisi. O whanga lele sengi, o whanga kuai. Whanga walewanga ia ku, wala ua ai. O lewanga i ku e le wha fo ia marike me whaikana emesia leo leo. Ai, o le whaukuanga fo i. I ngō ufo ngā le pe alai lo o lai i whanga le lai sengi e isi kupurang. O le la kau whai se mako soka i ngā whongo whaamai e me se fo ingu kai kasi. So soangi mea le mele kau au pena. O e mau ki ngā afsilia ki ngai makai ma pule ngu. Pe i se whanga simi lo pe kali mai. E ngā ia kau ma whai. E wale o kasi vai aso e lua i am kau pongo ngā whaonga. Ia ele la kiki fo ele mako kikilo saunga lemo. O manatu ria taua o le ato i loilo uma lava whainga whaavae e li o ai le umia se tangato le atunu o se la au malosi. O no por kalam whai pēr mtanga luenga le au ina mai ai i la au malosi le lai seneina wa lewa i le tue lai seneina e te tonu mtanga luenga i tausanga uma e au no mani morianga tu inatu se tangata. E leo mawhai o na tu ina mai ai e nisi o to tele o i la tau neo lo umia la au malosi tuai ia la au malosi tu tonu. Peita i o whaalewe lave i o tele na tula i mai mama o mawaiso i fua i la au malosi. O la au tuai e le i whaafo i na mai tu tonu ma e le i toe lai sene ina foi. O le mela reo kiki loi. O le whanga ka ua i le whaifako anga sao. O le whu kiki lo mako i le. Sa mita ia inga kausanga lagi. Na winga e kaunga ki kilo mako. Ako e lakura la singa kausanga longa lua. Wale se ma umanga. Wale kuengi povi. Ale ia ia fanga. Le ala uma foi mako policy. Every 12 months. E vivi wat kausanga le pe o ko ku maua me inga mitla makanga. So o kausanga longa lua wale ko fi fai papo. Ala ia ia fanga ko ngor fa. Ka longa vivo. So ki kilo langa mako ese ima mengi ko por verso den kia. O fai si umio viviu kausanga ngei ia fanga.
e nga ia kikilo lo isi ia inga sa fai fo i le ofisa ba ku e si fo kuanga mai ngai kai mi le ma ku fo ku lai mai o le fanga nga mit le kai mi mo buanga palai wa leva nga le ko yengi pua wa leva nga le ko yengi po wa leva nga le ko se maumanga a le ri niu kausanga uma no winga vai ma mau me kausanga le mu a le ko e mita ia inga kausanga uma vivo au mai ko fanga O le masina faule o toi whaata o toi fo i leisi fo whanga o le pokala masania leo e tu watu ai le awa noa i le atunu o lo umia la au malosi e nei e whaafo i ane le mtanga ruenga la au malosi o lo umia e tangata e le whaatu la whanoina le whaau whale mai le atunu e meisi o la au malosi wa leva e leito e leiseneina e au noa mani molianga e tu inatu iai la tau. O i lātou e toru ia sa tāo fia le mtanga ruenga o leo e a fua le so tanga o i lātou ia na tūla i mei ele wha lave Vietnam na maliwai i se li i sa mua tai o le kengi o le coconut cartel le wa amata wha solo ne so e so e na o lātou mta au pui lumo le wha amasinonga le vaya so nei o le li ia Fred Papali i ma James Satua o lo tua ia nei do la so tanga le wha o le whale mai i le atanu o ni tupe palapala. Mai tose furmorianga leo lo whaasanga ia i la ua, ai o todo i la tau o lo au fiai, e au fiai mal faltua James atua. Na talo sanga le loi o lo tu lai mo le tua leo, e nei e whaase e atu le mata opo i la tau ni i tolu, e whaatau tei el whaamsinonga maa walunga le vaya so fau. Peita e le mawhai on tali e ne le fionga le whaamsino, ona o ai e inga matu la fono o lo lima teita i nai ngā ruenga le whaamsinonga. O morianga lo whaasanga ia i lātou, o le whaia leo whainga pio, o le whaia ni whaamtalanga e whaase se ai i esu enga mtanga ruenga o leo. O morianga uma ia lo whawhiwhi ai tua inga o lo whaasanga ia i lātou umane i tolu. Whaatasi ai, ma le whaato sena ina leo se tangata, e whaatino ina se sori ngā tula whono. Peitai o lo te ena uma e lātou ne ia tua inga, o le masino se tema o le tausanga le nei o le a whaase atu e a mata su e le mata opure nei e lumo le whaamasinonga whaai tuma lo. Se i vanga na le tamai ta ia Charles o le atu uma i lumo le whaamasinonga le vala au ngola na mata opo ua fua i le 5 masina o tau aveina lo na maitanga. Mai o lo ta lia se whaai unga le whaamasinonga pe maua ia se awa noa e te tala i tua i laro tu unga mai ai ngā masani al mtanga ruenga e tā lia ai le aso e tūla i e luma le whaamasinonga, ai molisi to olua o lo tāo whiapea i le temi nei. O tāla fawia manuia tele lava le nei aso lo tātua tino, whaasoifoia. Tala flava o whaupuponga momoa tala whau mai le si ufonga le lau mua, mo le nei tai au lua se fulu whao yoni lua awhilua ono. O sa no le minista mo le soifua maloloina o le mawhauwhau po le mental health o Matt Tusi e whapea o le tausisia le el matanga luenga le soifua maloloina a New Zealand le tēnei titis fultasi tausanga le matua mai Waikato le ana siseo na tauwhia matuina i ai vaila awe whaamoe ai. Na tusi atu le minista i le loia le ainga matalo sanga i ai e whiawhiloa i ai lātou e whaato ese aloa i atu i ai o le asofa raili le ana whaato ese i fo ili whaato na silo le soifua maloloina o le mawhauwhau John Crawshaw na sau no le minista wa umona ia whaailo manino i le Health New Zealand e mo omia lo lātou whaamauti noa o na whaawau pea o na to inatu le lango ato atoa i le ngata mo le tēnei titi ai whaapea fo i malona ainga e le tatauna to i tupu le whaale tonu wa mai a fo i ona ia whaamanino le lei e le tatauna ngata inga i o inga ia iau na whaatino i tatauna le tu malo o Waikato e tatauna whaatino i le atunu o atoa. Na whaapopo fo i le minister soifua maloloina Simeon Brown i sauno a ngā tusi i le asonga fo i le taimi na whaato ese ai le ainga o na o le whaale ton tele i le whilo ingam tusi tala i le asonga fua na whaato ese le pāle mia. To i sinavi maulo mato otua Christopher Luxon ona o le tēnei titi Māori sfutasi tau sanga yeimana o ngā whaapitua na tui se o na whaapea o se tangata matua o umana i a tala noa i a tusi leo lo tangata i le tali mai ale ainga ma o le a tali atu fo i e tu sai ma le mata upo pe ona
sauno le pale mia. O le masina o mati lua filua lima na ave ia leo leo le tene titi le falema i waikato o na o le popole i lona soifua launi lei. Ina ua wa aia le o ngā tatono le awala ma ea e lungo le ala lau papa na se leo leo e whaapeo le ngase le lua se fulu tau sanga e iei a fianga le mawhau lea na su e lea taimi masa iei le polo inga whaalato la fono i whaamalo sia io na tonga fitinga na whaalia le ainga i lungo le Radio New Zealand. Wa te lele au ngā le whaata e senga le pale mia mo i lātou. Wa lātou mana na o su enga whaatou ma oti. I langono o tangata e mana o ngā whaatoa i mtanga luenga ese. Mani suinga le lei mo ai a tatau. Ma le ola lau le leo tangata ia a fia ia ngase. Po o autistic people. Ma ia whaalau ilo a tele. Mo le nofo sila fia o tangata. E tau fia le toi tutupu mai. O ni whaafitau le whaapea. E lima maka ua pa ua ile lango mo le leipa ile sa ilingo finangalo ale Varian Poll ale One News peitai o lo mawhai lava na whau se whai ngā malo so whaatasi ma le Cranes ma le Te Pāti Māori ino fua e ono se fulu ma le whaa pa ula i titi le National ma o se lango pito sili leo na maua lalo mo vaenga wha upwhai talo mai le whai ngā palo ta mua le momo pi ile tasi iwa ono ai ole lango pito maua lalo fo ilea i lalo lo taita inga a tui sinave maulu mato otua Christopher Laxon leipa i tolu lua pasene lima maka ua pa uwai National lua iwa pasene tasi le maka ua pa uwai Crane se fulu tolu pasene lua ua CTI New Zealand First se fulu tasi pasene tasi le maka ua fa aupopo Act e ono pasene tasi le maka ua pa uwai male vaenga fa upwhaya Māori e tasi tesi male valu pasene pole tesi male tolu pasene ua fa aupopo ina ai. O sui fai pule e pito li li fai ele lango e avea mapale mia, tui sinave maulu mato Christopher Laxon se fulu valu pasene, mai lua maka ua CTI, Chris Hipkins se fulu onu pasene, tolu maka ua fai TTI. Wawasa mana ia Winston Peters se fulu pasene, lua maka ua pa uai, tu mau pe leono pasene Chloe Swarbrick, fa pe David Seymour ile fa pasene, ma Chris Bishop e tasile pasene, mai tasile maka ua pa uai. Wa tala sanga leo i Wellington e whaapea le kampania le Kiwi Rail i le atuna o ina ia lipo ti atuni ngau ingau a mea po o mea whai ngalwenga o lo whaongai nei awala o no fuafi le mawai le kopa na sauno le polisile le Wellington Metro o Andy Lyon o se whaafita li tele o na olo o ngā waitupe tele le Kiwi Rail whaapea fo i le atuna o e ngā oi e tangata ni wha ilo o waia ma waenga umai ta awa mo wheo inga no fuafi e matua lama tia lava ola o le au ngā oi i lo lātou ngā oi na o ia waia a ola o le masino a perila e whaono o na le whaataunu wina ni au nanga i le Heart Valley a no fuafi ma le silia ma le 5 au nanga na whaatuai ona o waia mau a mea na ngawia e tu sai malipoti ale Radio New Zealand. O Wairarapa e tu sa male 5 kilomita le umi po le mamayo o iai waia ia na ngawia i le ono masina talwai mana whaalia le Kiwi Rail e uia mau la lalo tau o ia o mea mawaya e mawai le kopa peitai e whai tau afe tupe whaaluina i le tasuinga o ia mea whaingalwenga. Na whaalia e leo, a iei nisi lātou te masalomia ina ni ngā yuinga whaapia o tutupu lava i lea taimi ia vaveo na wala au le numera tasi, po le wala au i le tasi o 5 pia whai o se ngā yuinga ua mai a ona tupu. Na tō lau wina i le asolua le whaamsinonga whaito malo Hamiltone e whaamasino Craig Davis le whaasalanga o le tamaita i o Leah Grayling ma iona mōlianga o le vili pepelo i au nanga mō whaalaulau whaafosei. Whaapei malona whaao o lima le tamaita i ofisa mō le nofo whaava ai o Grayling lea na manu ai ma lea tamaita i ofisa o le masino te sema na wala awai Grayling i le tasi ma pepelo i ai whaapea e isa tamaita i na tamu ilungo le awala ma whaalaulawe ta avale whiawai toi vili lea i le Youth Line. Na whaongaila na komipiuta ma whaongaina le ngō Sophie ma ta watu ia i whaapea o loo misa o na mātua ma ua mato amo o mia lava se fiso soani. E whaalua se fulu tasi o na whaasalaina lea tamaitai i taimi ua toa na ilo na whaongaina si se o lana telefoni. E whai ei ni wala au pepelo, na whaalia le whaamasino, e 25% na whaititielo na whaasalanga, o na olona i na molianga, ma whaasala inai i leono maasina le whale pui, pe tai na toi whaaliliu le whaasalanga, i maasina e tolu, e whaanofo waava ai i lona ainga,
na whaamanino fo i le whaamasino e le tauna umia le tamaita e se masini e mawhai o nā alu le intaneti pe o na liputi ai e le Radio New Zealand. I taalonga, wa whaalia wawa sa mana ia Winston Peters e le i whaataatia ina e se tau mawhainga ina ia whaamausali le lumana il moana Pasifika pe tai e le i lava se malilianga ua whaailoa a o la talata ina o le taimi whaamuta ina i le awanoa mo se talo sanga i whaasao ina i le kalapo. O le tali tonunga le Radio New Zealand ua whaamausalia le uni la kapia New Zealand le taimi le whai unga uni e iloa ai pe o iei se tangata po se whaala putuputonga o lo ofia pule ina le laisene o le moana Pasifika o na tu ina atu se o fwe tala whia ngai. Ma mawhai o na langolango ina i le au i le taamilu sango le lua whelua fitu sa ai filofilo i lava vavasa māneia le minister o vai fafo. I whaatala noanga mawhainga maa loa le Pasifika ma isi whaala putuputonga i ona mawhai o na whesoa soani i le au na saunoa vavasa māneia e le isolo muli lava e o lo utau mawhai e la vea i mawha asao le moana Pasifika na whaalia e vavasa māneia e lunga le Radio New Zealand i le polkalame le checkpoint lona i oe ilo i tau le tau sa i lingo se tali ma se fofo le mata upu. I totono se taimi pupu o leo lo utu atu mo le moana Pasifika sa iei tala salatua o se whaala potopotonga mai le United States pe tai e le iai se malilianga ua whaailoa ina o isi whaala potopotonga e au fie le kanaloa o lo iei totono ni se na avea ma olpeleki a iei o lātou pito Pasifika o le kanaloa fo isa tau mawhai mause lai sene mo le lakapi Super Pasifika i le tausanga lua whelua sifulu pe tai e le Imanuia. O le presidente le United States Donald Trump o le aia tau a au ina atu le ipol taamlusanga soka a le lalolangi le au siampini. E le malai o le New York Jersey Stadium i le aso se fulu iwa i ulai pe ona whaasisile le presidente o le whaala potopotonga soka le lalolangi Gianni Infantino. O le a awai Trump e mai mo ina le taalonga ma tau au ina atu le ipol siampini pe ona saunoa ai Infantino i lunga le polkalame le televisi le Fox and Friends na whaailoa le FIFA e le isa lātou whaamatalanga e whaia e winga le saunoa ngā Infantino i lunga le televisi. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga le tai ao. Moso i sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tava tofa ina soifua lava alif sili le sasala i tu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea taluayo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea la upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta
ofi Mausalilo fa amaoni Tuma pea se io o ile oti Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Lama alif sili sili lesa sana Itu e fa o samoana E fa ato sinayo anganga Yate o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Taluayo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tuai bea sia mea eta fea La upua tau no forene Ita waiso se siline la lele Male fuaro sangumu Ete faata patima etuli usisu Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Moso oi sili sili le manongi Ta utino mailo ta ofi Mausalilo fa amaoni Tuma pea se io o ile oti Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Lama alif sili sili lesa sana Itu e fa o samoana E fa ato sinayo anganga Yate o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Taluayo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tuai bea sia mea eta fea La upua tau no forene Ita waiso se siline la lele Male fuaro sangumu Ete faata patima etuli usisu Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Fauli mai o mauma pe a faafua o ni timunga O loto le tutu sawala yona le maua se unga O loto le tutu sawala yona le maua se unga O ai ele poe wana upu e se ina dia oe Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e
na o ia le loto ai vai vai lo tino uma mai o aso ai le umalo uma salo salo olo alo alo etele tala ile sao olo alo alo etele tala ile sao se a ele pona wala yona li wale alofa fe mai wai musia ita ole fui fui bine ona fe mai wai musia ita ole fui fui bine ona sa wia tao tai vai vane yo beta te no fo ile malie o sio loto awane eto e ma salo funa bete talitonu pe ata sola imauma Wai ele tama wana upu esela utau sala Wabai vai letino mama lingi ayo uloi mata Wabai vai letino mama lingi ayo uloi mata Awe ole langi wafega solo ai imatangi Wale ai o se ua eto ulu ile nuna mati Wale ai o se ua eto ulu ile nuna mati Sa wia tao Tai vai vane yo Beta tendo no fo Ile malie o sio loto Awane I eto e ma Salo funa Bete talitonu pe ata sola imauma Sa wia tao Tai vai vane yo Beta teno no fo Ile malie o sio O te whasisila tua toe amatalia nei te urumanga whono au whai tula whono. E whatati ese te urumanga whono au whai tula whono, lo tula i mairi suis whono mo whale atu tolu e whaula veri saunoanga le fionga i le minstao so i fua maloloina. E le tua tuina la le avano le fionga le minstao mo le whaawina o lan saunoanga. Ia o le atua pele avano mua i le sui o whale atu tolu. Mo le atu laftaiteri lau fionga mo le amanoa. Fia mo moli foi fa ftai tele le fionga ai la tusi malin tanga luenga ala me moni to atele ana kilo yo fa popol ni lova ya sol mana yo to sing ya o tal fenga tonu foi man mata o sa no nga ta u ala fionga minsta ma sa mata no la solian sa no ai fa vila fa malo ma fa moni lan sa no ya ole fonga ta ma fa le ai la sa o le tulanga mai o le funta fai mai le tato palmeni tai mi o fonta lai le fionga le palmi an ni ta fai e sa balinga ya onga ma tanga luenga ma le tunu
le mea lava le nei o le ai. E mi se tupulanga la iti. O le mea le nei o le mea e pa o le mea watu e whautuanga i lau fio. O le tere ama tau ni le taulanga ama, tere tatangata. Pe lusu tā la, torusu tā la, le tupe whaavangavanga le fiafi, whai il mea ai. E fua la lau whaatau, i lau tupe lai hu. Ia a luatu lai whaloloa ia e maua ia, mea ia e ngawhatia lau tupe, ai le tusai ma le whongtau mafa. Ia o le wingol whautuanga, o tau ona, o alamtanga luenga, hoi lea se singa o loa mai whafoma, tūlanga whapea. Ia tau ang tanga iai, pe whanau laungai. Aso ia, al lua pisu po te lai whatau, al pama mal Pasifika. Ia al temine, tu iti lua sifuru isi to inga pisu po. Ia tato te le loa tūlanga iai. Ia o ie lengi, se kulou. Ia le hoi la ua whaorongo i mea tu aisa. Ia, te le tau whaiat nau si le fia mea wala umai. Ia me se pa umamoe ma. Ia, te tau ona iei fuwhanga lau fionga. O ien maru se anga. Ia, me se tau na iei tonal price control board, me si board ngai iei. Inga ia fuwhua ia, tatu o loa ia. Awa e ala ona whatau mea ia. Ia o tupe maua ma le tau ma le available. Ia, ma le whaalo lava, whaftai. Alo whaftai, ia tu la manoa lau whionga le minsta, wha ua wei lau saunoa, tari foi tau. Whaftai atu i lau whionga le whongwhitalai. Whongwhitalai. Ia, maria whenua le minsta lo tu lai marte i tai malo, tu la manoa lau whionga le parmia. Kaisi onga le tau pule wo i e whautuanga le whionga le minsta so e whumaloloina. O le vai fo o le tūlanga lea tūnga luaisui tūlanga leu tatou o i ere ngase o le tunu. En si fia le tue nāma se laina sulua miliona le tatou tupe le whaaru tausanga uma OVC program. A le lifo ngase ia. Ngase o wha mai le pisi, toto maulunga, suka, fatu, ate, puta, liva. E mafua mai. I tau mamafa o le tau te tau mamafai. E le fo isa no le fionga le mibi minsta le tau o le merili. O lo soi fo maloloina. O le nai o lava au. E tai o le tula mai o le tatou fai ngā malo. O le tau toi la langa nei le amana tau pēla o fion le minsta le tatou prevention program. Le ana sa no mai nei le sui o fale ata tolu. Lua afe sutasi. Sa wale pule siri al fale mai te mina ya te awa u fonga fetala pen faina matal por kala mene ya matal pare mene sa fa ngole spako sa moa healthy living sa le lo polale pala teleina na mato tu la ya to fa ta siel pale mene ato ele faini vai fa fai o au sa te fono e mato o mai mal te le tu ngai o te le tu ngai le fionga ya honorable paru sa lue wha pore lua, le ala ma le maanga umalea. O se matua i tala inga na matua i matau tia i le wha i tia la i lalo mea, o na wo take, a onga. So i fua maroloina, mateo atu e lima whale a onga matua pala vivia, mateo atu loe mo tae pa u malita matiti i flor whanga whale lua. E so anna na whai unga tapuni i whale a onga na. Mato atu i tuai si umu i palalau e matau tia le mela iei whare le taua. Mato atu i tua nai e matau tia. Tu lau lava le taua tapuni e foi palalau a tapuni a tua nai. E mato atu lau le taua langa e matana tira le melea. Al mato atu isi whale iaonga. Le ta tia male ato lau fau te tonu le whale aonga. O toilet sa tamiti. Male ato maa. E lei tau mua alo le pale mene le mato mai lo fai mato ripoti. Tapuni o mai la onga na lima onga tapuni le mena. O le fua va aia na mai le mena, o matalo na fete na ia o le fongo fete lai. O le pule nga fal malo. Mai wa ia le malo, wa ia le pale mene. Inga luenga al fono faton, al pule faton. Ya malo si anga no ai le pale mene. It's a mandate of the National Hospital. A atu lo mandate al fo mai, so fo malo loina e le feta ita puni lo, e lanta puni. O le mele leina maua mai na 5 whalea onga, tai 5 miliona na whai ai.
Ai whai ei tua i whalewao, whai ei palalaua, whai ei manono, whai ei o i nu o whiu. Ia malesi aonga 5 miliona i whale aonga tasi. Na whana nau mai nai le mātou sa i li linga mal whautuanga na mai. O le tūlanga sa o lawa, o le whautua ino mātua, ewa aita maiti i mea te tau na tau ma mawhai. A vese sai mini, a vese me ngaoa, a vese me kimiki, a vese me sumadi, a ve ese uma mea. O lea a fia ilo lato soi fua manaloina. Ma le lua fe su tasi te mina, se furu, le la lusu tau sanga. Mai mauela, pe ana wha wau mai e o mali te mina nei. Se manu wa te le si itianga, o le suinga, o le sistem, o le tau ma mawhata mi tiao. O le mātou kurupu folna, na sawa wali ma ave ia mo fruit trees. E to tō mai to tonu lo toa, la e o la, ai ai ana ia onga lai, e o lai mena na, o le whanau nau te inga. Ina ia tutu wha atasi, le pale mene o Samoa, e promote la mera. Ma e o te tua lalo atu i lau fionga le whonga whetalai. Ia, o te lo se me te tau na whai. E o ainga o komiti wha pale mene a wanoa. Ia, mātou te o, a sa mātou sa vali wha atasi ma le minista o le. So i fo malolo ina na teimi, e fionga atu i tama. Ai na ala na taofi, ua taofi. Ona whai mai, awene ia i al pale mene. I ngā luenga al fono whaton. Ia le lau tato vai, le tu nei le tato vai atu lau. O i ta meiti se furu mo tupu tau sanga. Lau tia masingi wha makoko. Non-communicable diseases. E ta tau ona matua pui puia. Le system mua whana uma nei aonga. Le tau mwhai fo atu nei. Nona lua. Ma fu anga tonu ale nao le nau le tato malo. E whaile tato por kalamele o mea ai to tonu aonga. Ai Paulo le awala. Tato te toe whaafo i ele tau ma mawhata maiti. I mea soifua maloloina. Ea mau te talo atu pēr le tato pale. Mene o lea maua lea wanoa. Ma e pau whaile le teimi na matua i tutu whaatasi a ilo. Teimi whaafonga vetalaiti. Se wale koe pisa kere le kua ngai. O makua mako ngalu. O e wakasi le mele. O le whamau tuina o le. O le whamau e moelea. O to talo toe lau whionga le whonga telai. E pēr kong koe whain mele. Kau fia fia lau la valo lau. Ila i o maleo soa ngor social media ma. Ke le kala se i kau whai mai. Ai atonu o sesi mafu anga le leilea. E toi fotua i el mele. O le pale mene. O le pale mene. O le fono whatonu. O le latom ta whai. O le ngarue ino mana onga umai sauno ma i ele. Pale mene o le tonu. O se au tue so ni atu le male. Wha malama le tau o le. Tau pulen sauno i ele fionga le sui malo. Wale ata. Maro lava sauno le fionga le teitai. Ia tima inga lava a wal tau sio so i fua malo ringa si tatu o tunu. Tu lai mai lo fionga le minsta fa o au lau sauna. Fa te atu i lau fionga le fonftelai mo le amnoa. Fa o i fo ies Italia le malo e ala le matum tanga luenga. O mai se famtalanga e tu sai ma le i le matou lava tanga luenga. Mai o matou mai tawina. E le ai lava se awala e vave ai ona fo ia fa fita uli lo fionga le fonftelai. O lewa i eita tō whono whawai 5 sumatasi. Le 5 sumatasi lea, o le iai uma i tātou i tono le tātou mauta whono. Ia le ngata i lea o tūla toa o le tātou whono whawai taitasi. Ia whape fo ia awaluma, ia e maise ia tinamta mai tai. E whai ngofi e ai o na avele tala lea. E le ngata i whamarastino e whai tono whono whawai. Ia e whai e fo ia o onga whapitoa a tātou fo maim tau soifua mai la toi whapitoa le tau mafa. Ma o au tau ina ai ia le komiti. Ia whaatasi mai la tau e maualewa noe tufa ina tuailea tala lei. Ia e whape fo i on mau aile vaenga lena o whamtala ina mua mua. O lewa iai ia nisi o komiti e anga ia tu i nu taitasi. Ia mawhaia la tau screening fo ile e fuaile toto male. Ia whaatasi ai marisuka a maua ila toua matua mtautia maua lunga. Ia ona refer le fo mai ma tau soifua. Ia ona whaile e stong fitinga vave. E whaititi ai wha mai le pisi. E o le tūlanga le nā. Ia o te loa lamlam whai uia se wha mtalanga le nei fo i mtanga luenga. Ai o te loa le fuwhanga le malo lewa i ai le tātou mtanga luenga fo e ta ua a inga. Banga fisota.
ainga o le matua tāua o ainga o wala fo ia e mawhai o na fusi mai whau o malo i le au o ina le tau mafa o le inu ma le mawhau whau le lei le ngata i lea o le fo ia inisi e ka le si e whaila tua fia whale ainga wha malosi e tatu ainga tala noa i whanau wha malosi i le o ina le poto salalau ai sili ai le au penga sili na whai matatu toa o le tuspa ia lea i tutonu o ainga whai mai ia se tasi o perfeta no o whai taulan tusi ia avea lo ainga o se tamailangi i le neila lo langi ma o se quote e pele lo mawhauwhau a wau a puti a u siok tamai ainga i o tautonu a u le o le langi a le o le langi i ale le ainga le whau tonu lau langi ma o se lui fo ina mo tatu ina ia mautinoa e avel tatu wha mo i ainga tu sa lava pe tatu te pisi e te tauna tatu tu whatu ma ia vei tatu mamaru tonu tatu whanau tatu whanau usum tu whapinga ona le pine lea ai sa o le nganga tatu te whai infa taunu ina ia tatu ngaluenga ia o te whaftaitele atu lo i le matumtanga luenga i le fionga i le whatung sili ai whapefo ia le whamalu o lo i toa whaalo la tu ngā lue ia ai mese fo ia la tu pule sili langolango ai sili no whaftai atu i fo mai mtau soifua ia e langona lava le whanono i nisi taimi o le telefo i o tala i whai ina ia tatu fo mai ia mese tau soifua sa o lei lava pe a whai whata mala le lato alo ino le lato fo i pangalea they are human ia fo i taimi ngata ai le lato ma losi ma le lato a tamai e le o lato fo i ni robot e o lato langona e o lato ainga tausi e iai fo i lato mtua tausi e fo i whanau ia ai matu te talo atu fo mai mtau soifua a mai alau fo e tatu fo e whatasi ai a wasa manui o Samoa nei malua ia e maua se vi ingo le tua whaftai atu fo i so se mtata o whau i tonu o le mtanga luenga o soifua maloloina o le aso tona i lena te atu nei sa whaisi whaunga tele lava i Brisbane o se tasi o vaenga o loo taitaina pe o veia o le Minster o le OUM po le Oceana University of Medicine e to lua alo Samoa ma o te iloa po o se tasi o whaipule ona se tasi o alo whaftai tele lava wha au penga ina o alo nei o Samoa ua mawhai o na pale atu i se whailonga mawalunga mai le wha unga e mo i lava o tātou i ono l'universite e tele atu ai tamaiti Australia spun maluan wha uai so atu ai ma New Zealand so atu ai ma Amerika ma iai fo i ma se tasi atu no uangalu i atia ai to lua Samoa na wha uai o mai o te whaftai tele atu lava i lefo i mtanga luenga o lo pule ai ia se tasi o professor o tatu o tunu le afionga ia a siata sa tu pai te viale ia whaftai tele ma lo le toa a wafo i lo walo foe o mawhai na tatu mawai ia fo ma i so swani i le mativo le tatu o tunu i ia vaenga o te whaftai atu fo i le sunga ia mulpola o ia leo lo tai muai i le tatu fale wha matoto tau mawhai lava leta maali i malana ia foi vaenga e tau mawhai a puti leva noa ona manatua foi o tele o tatou ainga e auto va mai Amerika Samoa New Zealand Australia ma o nei foi tai au sulu whai atu foi se tasi o ainga fia maua se avanoa e wha mai toto manatua foi o lawa iei por kalame a le fionga a mulipola ma le la tau foi vaenga e tusa ma le fatu ainga tausi ai lem whain tatou te ena o tatou tangata auto va mai mai tau mawhai e fso swani ai wha malo le fso swani wha malo le mau lau sisila le fōua e finangale to e wha popo i nisi no fōa awar wha matoto i tato moteli sa la whai ia ai a tele tato wha malustino a le leil tato tau mafa i o la whai titia lava i a lea fōi to tu ngalo i ai tato o tunu wha mo mai leo se wha mtalanga o te ole atu wha mo le mole seven noa wha i atu isin tale si o matofo i tu malo ia lo tu malonga ngai maunga numero tasi mai fale niu fale fatu se pa ia foi ia pualoa ia fa pe foi ia ai tutu ma to te fa pe atu le pa ia o ainga sa twala ma le ainga sa pesta ia ai te nane foi tapa au mainga ia fa pe foi le mamalu ia te oesa le aula ia fa pe foi le mamalu le salmuliang fa pe ia il fale ana o fa malo le tapua ia wa fo ia le tu lai mai e faia lo leo vai ma fonga tau moli il pa ia mal malu le tato i tu malo a wa ia se manuio Samoa
le ngata mo nei tai au malua tai tonu lava ana le se noa la o tapo inga malu e manua mātou te le maua le nei ava noa e wha leo ina ai ia le tātou wha moe moe o te whaftai tele atu fo i ta maa wha le nganga le sunga le toi ina o le mātou lava pulenga le sunga ia pa le mia tau li ili ia o ia fo i lea ua pale mai ua avea ma tai fono au o le tātou e ka le sia e whakasa whaftai e le tupu mua le mea le mātou tu malo a ua e se ei mai o no le talo ma pongi ma tuina atu le tua tai ala ina o lo tātou wa tunu le ngata i Samoa nei ai whape fo i atunu mau whape na fo i sunga i whape ngai taulangi pa tele ia whape fo i epikopo sunga i whaife au wha malo ana le se noa la tau talo se manue le maua se whamnianga pe on tātou iai i le nei vai tau lau whionga le whangwhatalai no o mai le whamuri se ai se whamtalanga se whamaisenga ono le usu ngā whono le whetalainga i alo whapos se osi o le na mawa wa alua o lau ave ta vale o ia na tū mai i so se taimi o te mo mi ai le so soan ma na tū ma lo se po i le whainga palota nei se i mawai atu nei ma toe toea o le tau vai o no le tūlanga whawhamasinonga ai na tūlai mai le uso tū lau swafa lufi po ma so soan whamase atu le tua i le tausi apu le upu ma le no whaalo ia mai se le tina whawau whapea fo i le ainga atoa e pei fo in tātou whono i ana po i anga leile tua to aso le uso ia maua pei tātou le mau mai le tua o lo woti o lo manu ia lea i nei tātou whanono manu e maua i tātou le fia fia o le ri e le ngata i leo le tu malo i le stasi o tamali o se mātou no ia le fionga ia mtaafa ia mātou te whape atu lau fionga patu ia male ainga li i le whaltua whapea le ainga atoa whamaise le tua a o lo whaile oli o sanga i le nei fo i tuaso o ana o le tua e maua i tātou ia le whamawhanwhananga ia whata i leo mo so mātou leo lau fionga le whangwhatalai malu le whono uso Samoa poto tau taia sena natu iam la fo i sota nau nau tele ia tau apa e masu isu i eilimu whapea atu lea ia o le asa mātou tala o le tau tamali i lau tau whawhonganga i le ngata le malu nei ai maise Samoa lo whawhonga mai ia toia maia upo le tamalo sa le au le toi fo i maia alofa mai le tua mawalo soifua ia maise le parliament nei tātou te alo i luma wasa manuia o Samoa au se vi ingo le tua soifua ia o longo whaavatu i le maota le saunoanga mātanga o fia la o whionga le ministar soifua maloloina whamalo atu na fua malo ta pena e i waloa fo le taimi o e tutulai ia e tari fo i tau nisi o finangalo sa la ngā le maota ui o lea malo ta pena whawhine toanga tulou ngangana le fua whamanuia fo i le tua o fisasili o le mtanga luenga i le whaingo o fia le mtanga luenga te le mtanga luenga mauto uma o tupu matamali o le tunu o loutou ngā lunu e puno wa i le au ma le po whamanuia le atua lau whionga le minsta ma le matanga ruenga i outou whaiva alo filima e tautua i tātou atunu. Ia o le ase e mari tātou ngā ruenga. Lau whionga le whonga fitalai. Ia o le mai tau watu le tula e mai sui o ale i pata i tu pai lalo. Ia. Ia, pamari atu lau whionga sa whataltarse i mai ale launga le whionga le minsta. Una whaielo sa ufa fitai leanga esele awala na aveia lau. Tal sanga i whionga le minsta. E lau whionga, nana ufa fitai e tu sa ol. O na ono wia le awala fo e whawhaingo fie o le whapepa. O tal sanga, lau whionga na an whafitai. Whafitai lau whionga le minsta le talia ole. Tal sanga fo i na watu. E te nana la vea mai tonu au tali whapena fo i la whionga le rifo mai. Sa whapena fo i na awala atu whapena le tau sanga netu malo. Whamalo whafitai. O la ua te talo mananga tumu le whaalo alo i lau whionga le minsta o. So i fua malolo ina. Le vaenga o lau saunuanga lea e se vaenga o lau saunuanga. E au mai e ave wha alu i lunga tātou media. E tu iai mai maseata mai whale whamatoto. E tu whatasi mai saunuanga le na saunua ele whionga minsta. Na whaalau loa la ia tasi na awala e fsosoani malosi i tātou. I mota
fa matoto malenganga fa aftai fa manuia le to la ofionga I lua fionga I minsta tu so la mana I o tasanga fa aftai ia ma lo fa aftai ale pata tu pai la lo fa lo mai lo fionga minsta ia o tatu nau lava I nei mea ina ia fa saoina ni soifua fa ina mai fa mai le pisi ai ma lo fa aftai la ofionga le suifoi ni si fo awala e fa o atu ad fa nongo le tu malo tu lo ia o fa pepam tu ina tu le minsta mtanga luenga ia o se mai tatu ngaluenga I le minsta le mtanga luenga o tupe mau o tatu malo tu lai mai la ofionga le minsta sa no ni si vaenga sa fer mota no ofionga le fong fetalai ia fa aftai mo lo wa noa o te mo no fa tu lo le poi o mota fa utanga tangi Samoa sa I le to fa mal manuio Samoa nei matai au o la o le to e soli poina le o ne pe o la tiu fa tai senga la tu pa ia sa uta wa Samoa le au po la me le vasa wa le foi wa fa le par sa tau tai ali wa le wa tu lima tu fala le lupe sa fale wa le tu fala tu no fa pele sam talanga la o fionga fo talai o te fatulo watu le pai al mota nei fatulo watu lo fionga fo talai fa malo mortato fontanga fa ftai tai mata ngo fio tato fontanga ia o lo mata ngo fie me uma pe ona mol mawina fa talo fa foi lo fionga le sui fo talai ia me se foi lo fionga li palemia fa talo fatu sai foi mata ngo fie o ngaso longo tato fontanga ai me se tai ino le malo fa talo fa foi lo fionga le sui palemia po lo fionga mi sta tupe fa ftai mo ngalwenga le o tato mol mawina ile talo fa tau tupe luafi luono luafi luafitu fa ftai le fa ngo fiela to ngalwenga ma le fionga ile te mai tai pule ai me se lo fisa malu tupe Samoa ile mata ngo fio ngalwenga pe on tato mol mawina fa malo on sai e fa malo fo le tau atai ele fa ngo fio ngalwenga sa to fi tai tu ngai e fa talo fa foi min style capeneta ai mas foi min style lango ile tu le malu ila o fionga le tai o le tu ngai e me se foi le fionga su tai e fa pe fa pule mo le mota wa tatu ia nei e wala va le sunga fono le parmene ia fa pe fon fa talo fa tu le fionga le fa lo tusi e me se foi fa lo tusi mal mamalu o la fa ngalwenga al fondo fa stai le ngalwenga lo to fi tai tu ngai ia wala va le solonga le lei mal manuel fontanga Samoa e fa talo fa foi I pule ma sui pule ia o tato mtanga luenga ia lo mal mawina nei fontanga e mesio fa la poptonga le malo ia fa stai mo lo to sau ia mesio to no fta poi I nei lava fontanga fa pe foi ia nisio le malo ia mesio la tuno Samoa lo tato fai fono fatasia malo ta poi ia fa talo fa foi ia to afionga ia no fionga fo talai ia si os fam talanga ia Samoa fai ngatal te poinga no fionga mamalu le malo malau masiofo o te lola o fionga le malu ia tatu le tatu te nofo fatasi I se tatu vai maunga mua ile afionga I vai lele ia talo sia o ese au nga le nei tu malo ma le fionga ia wala vale o fionga le melo e fio ai I vai lele e fa pe foi le sui fo sutofia fa tol fatu tapo inga malu wal pa ia lavalea wa tama mo la tu ainga mo la tu tama li songa tu mo pure tu au mala tu ainga le tai ma va fonti se foi fam talanga tu sai mal tapo inga ana ta tu uso mai America Samoa tu tuile mamanua ia fa talo fatu fa malota po ia lavalea wa sua mal vai fanua langi mala to ia mese ole la niu sai lua o paia ia Samoa wa fa mai tala ia e tala tautonga e tala tofi Samoa ia lo fionga funtalai se o pai se o tu malo vai maunga mua fa tai lo tapoinga o se taimi no wa fe tu la ia i lo tu malo e tapo mai se fai se sao lo to sui sao tu silimai ia wale nei pai inga tu sai mar tala fa tau tupe pe ona rupea lumo motanei
Lau whionga whawhatalai, se i o mua o no pai atu, e whamalama, ia ma whamanino nisi o mtaupu, pe ona la ngā mai sui mamalu. O le vaenga mua, nisi o sui sa saunoa, e tu sai ma le pa'u, o tupe maua, ia mesi foi ni so vaenga, e fia mamlama ni so sui, i awala o lo mawai e tato tupe maua. Silfia lo whionga whawhatalai e mesi le malu le mota. O maua ma le whionga i a hanobo la masina lupe, o lo ma sa ilia le valu supasene, o le tupe maua le tato atunu, i a wā lava le whatanuina, o mana onga le atunu, pe ona saunoa e le whionga le mistau tupe. I lea valu supasene, e wha se supasene, o i lalo la mtanga luenga. Ai ono supasene, o le lalo mtanga luenga le whionga, e le minstau, o le customs, po le minstau tiute. Il fiero o whionga whatalai e mesi mamalu le mota. O tātou la whonga, i le tausanga lua whelua lima, lua whelua ono, e wha mai ai a iuni le tausanga nei. Tāo ina mai i masina e se furu matasi o mai anei, e tino tupe, e lua se lau valu se furu lua miliona. I le vai vaenga le nā tino i tupe, valu se furu tasi miliona, maua mai me tau income taxes. O taxi e maua mai polo fiti, company, o sole traders, ai mesi o partnership, maua mai le valu se furu tasi miliona. PAYE, po le pay as you earn tax, o tax e maua mai lau whainga luenga, sāwina mai le tino i tupe, e iwa se furu 1 miliona. O le withholding tax, e lua se furu 3 miliona. O le HEST, pitu se furu 4 miliona. Wo le tau atu i a tāla masene, e o tau atu na miliona, whawhaingo fie le malama, whionga sui mamalu, e mesel whawhonganga Samoa. I vaenga tau non-tax, po le stala i o company, ma wai le lua ma le 1 miliona, 2.6 million. I le tu whatasinga o le au whai, si le fiera o whionga whai pule sa la ngā le vaenga, lua se lau, walu sulu 2 miliona, e tino i tupe, sa oina mai Samoa, e le tala whal tupe, nei lama tausanga, lua whelua lima, lua whelua ono. E na o le suma tasi, masina, o lo tau lau lau atuai. I le atuanga o le vaenga, pena fsiri nisi o sui. O le take na tanga luenga, sa atuina mai lua whelua lima, lua whelua ono. I le vaenga lawa i o tupe mau, e lua se lau, tolu suma 5 miliona. Peta iane, ina ua maea le tausanga le nei, ia le sultasi masina, ua mawai, e lua se lau walu suru 2 miliona, ua o ina mai, lona winga, e wha se furu 7 miliona, ua sili ei tupe, na o ina mai mtanga luenga, pe a whatu sa atu, i le take, po le fuafuanga, sa whata tia le tato malo, e lua whelua 5, lua 5 miliona, lona winga, te lele au sia, o le vaenga, pe ona tuina mai e wha maumaunga. A whaila analysation, lona winga, mai le sultasi ia masina, sulua masina, e lata lawa, le toru se lau miliona, pe ova tu foi, le tupe la o ina mai, e mtanga luenga, e nei tau sanga whare tupe, lua whelua 5, lua filona, lua ono. Na winga no whionga whongtare, ma le whafonga le mauta, e te le awanoa, e si ai tupe Samoa, a wan nei tau sanga whare tupe. E lua whelua fitu, le lua whelua ono, lua whelua fitu, o lea wa ile mako take, e tolu se fulu miliona le masina, lona winga, e tolu se la uono se fulu miliona, ile revenue la vaia, i la fonga, al mamalu le atunu, lea le awina mai, ile tausanga whare tupe, lua whelua ono, lua whelua fitu. A tu whatasi ma le lata le 5 se lau miliona, lona winga, ua ova atu ma le valu se lau miliona, i le mako take, o leo fuafua, ile tausanga whare tupe, lua whelua ono, lua whelua fitu. Na o whionga whongwhitalai, malu le mauta, e mese Samoa o whaafonga, e te lele a manoa, e si ti ai tupe maua le atunu, pe a whai e malu le lei, ma ato o tore lei, i lalo tu la fono, vaenga lo tamu whai au ina mai. O le tala na tu sai ma le nisi o finangalo, sa whaalia sui ma malu, i tupe maua, ma vaenga o tato Texas, e peo na tō lau lau inatu. Vaenga lo na lua, e ainga lava le vaenga sa utu natu vaenga mwambua, o le mele o TIMS, ia po le tax invoice monitoring system. O le TIMS lea, ia o le awala na
whātua le malo taluai po le malo le tele tausaga o tona i atu. Ina i mawhai o na monitoa le lei, ma wa aia le lei, i la tau o whaia pisinisi, ina i loa le matanga luenga o la fonga, le tupe o lo awina mai e nei lawa pisinisi. I le tana whatatau le staraina o tato pisinisi le nei lawa tausanga whatatupe, e lima afe tolu se lau company sa restaurina. I le nā lawa lima afe tolu se lau, e mai whamaumaunga na o le ono se lau, i la tau na ausia le threshold, lua se lau afe, e mawhaia na le talent teams. Ai e toi sua atu le ono se lau, na o le se lau ono se fulu, ia company po business, o lo comply ma le teams. O lona winga, i le lua se lau valus full miliona lea sa au whailoa atu le temi o whanu. E a mai, wa whaamaonia mai, e na o se lau ono se fulu company, le wa whaamaonia, ia lato tupe maua, fua iai man la fonga. Rau whionga fonga vitalai, a wa ai whaanu mera atu iai, lona winga, wha se lau, wha se fulu ia entities, po business, e leo comply ma le teams. O lona winga, lai titi ale no mera, o i lato lo comply. Pea no whai atu i telo mato fontanga, o le whale tonu le teams, e leo fully functional. O na winga, e leo mawhai o na whaataruina le lei, i le tato teams. I le matanga luenga, ai mese lava o le whaatinonga, o le aunanga, a le alawa system o le teams, i tu sai ma le whaamoemoenga, na lai na whaatangaina i tono Samoa. Si le whialo o whionga fōwhitalai, o le taua whaila o le teams leine, o watu ma le 5 miliona i le 5 tausanga. Lea fōina usainia tarai nei lava, e le maintenance, e fitu se fulu wafi, o lona winga, e whaisinga taunga tau le system, ai lo whaunga ina i tu tono o matanga luenga, e le uma whai o na fully functional i le system, e mana o mia la, le an fo single tula fono, ina ia comply uma company ia maratato teams. Lata mai nei lava sa whail mato fontanga ma matanga luenga, ma ufa ilo iai, wa te tau la mai se tato po kalamba, ina ia fo fuai, pe whionda to enforcing tu la fondo o lewa mai le ripoti lewa mata na whaanga solo ma sue la nga lo tar tununga la fonga feftalai ma pa iol morta e o vatu ma le ono se lau company e o vatu ma le lua se lau afila lato income e fu ia la fonga pe ona line fata tia e il system there o le teams no pionga tnoto ia ali e fenor finangalo le minsta o lo tula mai faula ve fale at tolu. Ia se tatu le vano. I tau maralo foi le fionga le mista e li fatu tala. Mua ona at fa mai senga le fionga le mista. So no so matua sa mato a mal koliso sa mo. Ia fa mai se le ranga le uso. E vona mafuta wa onga nei kolisi. Ia malua tu Amerika. Ia wala ile tua. Ele ngal ia sul maftang. Afta ile la fionga lo tele male. Ngo tato ale wo tonu al mele teams o to for teams sa le se threshold sa wa maka lima suluafi nei tu la fono to mai o lua fe lua to le na mai lo threshold fo la le lo se la wafi o ila le lo tal tonu le o ta alo telo business wa o isi business o le la wa maka vai la ko income mala ko tupe inga ia pa ui lalo lo sala wafi inga ia avoid the system la ha fa tai pa fa ko kilo ile tulanga le o ia al mele na va tsel fa tsonga ile o fiong fa te le wa e sa no mai al expectation le ia ile le marcar coupe ko se la lo su wafi lo ko se la lo su milionga al tupe o le fo au mai la mtanga lenga e tau sa fa tupe le la amata ia aleo e sa no mai tol se la 1 miliona le si fa 1 miliona i lunga ia o se take le ai pe ona o tal no atu ona o le ele effective ele tu tonu ia le o ale iva su 3 miliona iva su 1 miliona le mo mal PAYE ia le ko ku runga threshold o le tax le mal suli mafe e lo su afe le tu sa no la fonga ia le ngata ia o tax company
le ala faititia mai lusu fitu pasene la lusu tol pasene o mele uma ai fu ala yai le tupelea e fu mo mai o le challenge ale mai lam tanga se yo mai le so le wa sa no compliance tu sai tu la fono ya o leva ona tu ina mai ai al mele le teams ta hotel e tu tanga ai il threshold le ko se ki mai e tu la fono taluai ia ai mai se la o le afianga o la o tupe maua ia pa fu fanga ia pa kick in ia fu fanga ia malo mo fai ti o la funga ai mai se ho ila funga me ai mai fa mo fa la ia malo faftai ia o le o ti ma le afino lo fianga de minstalo tu la mai tai malo sa no lo fianga pan ta uale amalo si awor sui mai tau fa pe mal sui e amalo si au ia tuli e maua mai le iso ona lau li wina le tofa al kapeneta i le vai mamao i na ua mai le team si tonu toilo ilo te le i o tūlanga o lo o fa pe na tu lo lava ona fe alo fa i lau fai pisinisi ona o le fresh hope lua se lau le la matai tu fia na faltala abe se lo fresh hope and everybody entitles. Let's say more than anything, found up better fresh hope na seki me. Let's say finga malo. I say upgrade the system. Upgrade la na. Mai la tole o vatu et tau na to atele tangata. Entitled ma compliant to the system. E lau fa solo le temini nei. Ma ne foi la tunga lungo sui. O le tatou te ngani sui tupe. Le foi la to allow DC exemption to tax. Mo pisinisi matangata o le taimiri nei o le fa solo ma tato por kalame na leo afia e tonu o tato talo tupe nei le lava waturi mo mua le tato taket mo le taimiri nei e ana fu lo le ia mo le lumanai po le ale sia wala ia meet targets ai ma fai foi ona fu feel le mele e avel exemption I tax company ma tax tangata ai mo le taimiri nei lava ia Walava fa maunga I le mafau faunga al kapeneta. Tātou te maua le tāke le tuli. Whandu mal tātou paketi le atu. So ni atu nā lau whionga li minsta matali atu le whina ngalo le sui mat. malo fa mamlama lo whionga te te malo ia tula mai lo whionga minsta fa wau lo fursanga Ia whaafatai lau whionga le palamia ia me se foi le fusaninga e tu sai ma le mata aupu. Whaafatai foi le whionga le sui malu mai whaleata. Tu sai mat fa mai senga e sao le lei lava e te mi foi sata onga turisi e se lo fie suilea o stanga te winga mali mai le lei foi e tau sa fie foi le matua onga ia le usa no lo sui mamalu tu sai male vainga sa no ai e fa malu lua tu le o tu ai le vainga le o le power tax e le su fitu lu su matolo ia mal suli male lu su le first hold ai se tatia mai le la ula talata tu ai e sa no ngalo feonga I le teams ia sa le pe sa no li palmia o le nei wa umo no mato fo I mai ai in matanga luenga wa mato talanoa fa alu le lua sela wa fele o le threshold mo le tausanga fa tu pene lu furono lu fitu ale la tilo tanga luenga ale o mato tilo pe tu ilalo pe ave se foi tu sai na saunoanga li palmia ia ai o fo sanga na tato teams mal me moni la vaia au tilo le threshold le lua sela wa e tele atu company e over tu male lua sela wa ia langa e foi pisinisi po poto foi lato e foi vaenga po poto mai lato e le foi po poto mato mtanga lunga account atu ai le mainga o lato li poti pe ona forsia atu e tu sai ma nei fontanga ia no o mai le ai le vaenga sa no ai da fionga le sui mamalu fa se le anga tolu e fionga na bla ulu e tu sai ma le mata apu na sa no ai I lana pisinisi ia e mese foi o vaenga pe ona iai o le sifia le fionga fonftalai ma le pai o le mota ia e sa le lava le fionga le sui fai pole na watu le tusi al matanga luenga ia tu sai ma arias ia o le sa no le fa pole na tu fa maonia me lato e le ai ni me fa pesa tupu fa malu atu le sunga sui fai pole o le wa mo mai fa maunga o le mena tupu le company e arias o tūlanga o interest ma penalties o vaenga laia e alanga tupu mo penalties ono tuaina tongi mai ai tatia mai ro finngalo la to sai ili ai ina im fai ona le lei
O le nganga lava ia o le mtanga luenga. Ina ia le leia tato business. Wa ia lo tu le malo. Ai le fese nganga ina fai na fa te pe la no business. Ia ngala lue fatas ile ngata a mailo to sao. Ia watu le sao le malo. Wa o le vaenga lea. Ele leia no fa manino atu. O le tūlanga i le mene o la fonga. E tau lo la fonga i tele o business. Peo sa venga mamafa. E tau lo la fonga pi e oi. O le atongi la fonga. Le la fonga. Ai tu lo lava le pai o le mota. Lo fionga fonga talai. O te fautunga la tu i lau fai business. Lava. O lo fa fonga mai. O le tax. O lo sao lea mo le manuia o Samoa. O lo sao lea. E le tau mawhainga. Ina i develop Samoa. A le sao fo lea ina ia mautinoa o lo ise lumana i manuia o lau whanau malo ainga. E walau mai le tua a tātou le nei vai teini o tātou o ai tau tio ma le mautinoa o lo saunga le mū ma le lei Samoa. Ai sea o lo sao lea o le lafonga. Rona winga. Au e te au tiro lafonga se avenga mamafa. Au e te au tiro se lafonga se burden po se obligation. Au tiro la lafonga o lo sao le mo le manuia o Samoa. Rona winga. Afa pe fa te tainga se la wafe la profiti o maua. Avere tu pele atua, lo sautu spaia. Avere la fonga ale malo. O le si ono se fulu fitu pa sene la totoe. O le mea na, oi. O le te leo na tupe. Fai elo fa so soa. Manui elo wa inga malau fa nau. Ia mese lu malai manuia. O le tunu Samoa. E o fola tu le vaenga langa taua ina ia awane to ai lau fai pisinis. O se burden la fonga. Ai o se whamunianga lea mo Samoa nei mātai au. O te whia paila i nei vaenga o Arias. Ono Arias. Ia. O tupe ia ua whamauina. O lea o ai tā lafo ele atunu i lau fisa o la fonga. I le suenga lo tuna mai. Pe lata le fitus full miliona o tatu Arias. I le nā fitus full miliona. E tolus full miliona ua umo on certify e suetus. Ma le tolu su miliona o te fie failo atu i tausanga le nei whare tupe lua afe lua lima lua afe lua ono ua lua su ma 5 miliona ua oina mai a tatu Arias. Rona winga o le ngā lua e lawe lau whainga luenga whaftai tu le li pule ma le official tatu ma le tatu matanga luenga i le whatau nuna o le taumwhai e soswani company a tonu e tau atu le company o lo sao le manuia o Samoa fie re tutongi mai le latu ai talafu. Ona wo mai lea inisio sui mamalu. Ia, Maria Fenole, Minsta lo saunoa, e o lo tūlai mai whaula vea whaasale le angatoro. Tūlai mai sui saunoa. Whaatai, e o whionga le Minsta, mo le tali mamalama fo i mta kusalanga e ne usu ngā whono. Sa loli me lea sa utano atua, i le particular e se pisinisi na wau, sa utano general kua onau, o le feedback there sa mai tono le Chamber of Commerce. E company foi ana toe follow up ke taxes ma mena e mulu ane. Le ai o le na tong mai sa leia e se ranga vale turanga na ta wana tong la funga ma ta tu sa foi le ta wa e fa lo le ta tu nu. Very encouraging le la fosanga neta yao. Wa me foi le sa ta wa tu le amatanga. Se la su miliona le deficit o lo ia tatu pa ke kilo lumone o le fono le aso la fono tala tupi o le e to su ono si in maile pa ke kitaluai ale o vai atu i fika si te mai ma loa e se le mana ia vai atu le te le ale le turango ia sa le la tulanga na te roa fa pe ai kava ma fa fai e tu la threshold ia wai ono afe mon tupu business ia e lo ia ono se lau ana se lau ono sfu ai mau pe pe mo se afa no winga e te lea ta tu pe mau mo mai e fa te tele lo fa mam le fa tu so business no ba ole o feedback o mai ton o Chamber of Commerce e fa pe na fu ona tu wat ia e wa se fa tu fa la inga la fionga e fa te tele le mam la male vai mo tal me foi le ta pusalanga lo fa lo ia sa lo le mo lo fionga le Minsta ia tu le mai fa wa sa no ia fa tai atu lo fionga sui malu e fa malu ruat ia ona e se ta fa mau ia ele se me la ta fina wai e fa tai mo fa tuanga
Haftai mo le tualalo, tu sai mangaluenga le matum tangaluenga. Ona o mai lea i le vaenga lea sa saunoa i le sui mai faleata. O lea ua popole le sui ia ono le pau o le tatou la fonga ia mese me sa failoa tu le mato nga batau. Pe ona sila fia la fionga mese le fionga fuftalai man pai o le mota. E le i o ina fatau nul vaenga na. Pe ona saunoa fole di palmia. E fai malie la mua le si vaenga le tausanga le nei. O le si tausanga o nau tiro le. O lo ngale lue matanga luenga. E sa iri mai po le ali effect o le pau lea i le tamau ainga Samoa. Ona winga e le asitia le threshold o le laser tax i le 15,000 anga i le luas furuafe. Ona winga o le a whamanuia Samoa o over tu male lima afe a le tangata whainga luenga o le a whaasoa whailan whaasoa. Ai sila fiao o le o asitia le valus furulua tā la i le tanga a le tangata e tupe o fasilirana whaasoa i le vai aso. A tu tiro la iai e i le psycho effect rona winga e toi fo i mai le tupe i le VHST le ngata ua alu na whaasoa au toi sau le VHST le la etapa e mato le VHST na 5% o le sui vanga taua ua te lelo na sau o le a te lele au ngā nisi me avelo matua e whaatifanga a ver whanau e tala no ma ai fantasis fare ainga e pe o foi e sturim ya o le vanga na e makitongo fiai le si tia le a wala verta mau ainga o le atunu i le tangata o sa no foi sui mamalu i le lua su fitu pasene pa ula lo su lusu tol pasene sa o le le finangalo sui e mantua foi o le foi la te le tupe o le sefe mai le company o le la fa so foi e to foi mai foi le tupe le malo i le vaenga o le VHST i le lato whasoasoa. Ia o le whasoa tu le vaenga ai o whamawina whingaro sui mamalu e tu sai malu tol atungalunga a wale te maua ingo Samoa. Ona ua o mai lea inisi o sui i e whamalu atu la whiongo whentalai langa o leana sa unoa inisi o sui le ngore mato e kalesia whamole mole o tau inisi o le kalesia mamona o tau inisi o le kalesia o aso ngatai ai whamole mole langa o lea lava e tapisa o mātou ni tangata kewisiano. Whamole mole, o le ngore kalesia, a Yesu Keriso, o le upa ia waso ngata. E lona winga, o mātou, e waa alua lava, ma Yesu Keriso, ia wā lava le whainga o le mātou e kalesia, whamole mole, sui malu. Au te o mai tu sai mara saunoanga, a le whionga i le whaipule, whaasale anga whaasi o tamā o te ape atu. Ia le whaisapa ia sunga i le, tai o le fu o le tuangai. Mele tau le good governance. Ono au over aia ia le vaenga le audit. O te whawhai atu le sui mamalu. Sa ia la ngā ina ia mauti noa. Good governance. O le whaasosua ina o tupe Samoa. Vaenga leo transparency and accountability. E tā ua tere vaenga lea. Inga renga whaaso e tusi. O lea lava e whao ngā lava le ngā tau lea. Ina ia sa ili lelei. Tupe. O le whaaluina o tupe. Ma le mainga o tupe. I le malo. O ta ua sui mamalu tulanga leo fon whawai ia e whaino whamanino atu o leo wa umar talanoina le kapineta tulanga o le so ngā tusi e fon whawai e whaalua o na sue tusi e fon whawai e tau sanga i tasi o le so ngā tusi mua o le interim audit lona winga e sue e control ia make sure o iai controls o effective internal controls ma lo malu puipuia le puipuinga o le whaasoaina o tupe ai mese le lava whaaluina o tupi. O le tāua le ore mua lea, ina ia mauti noa ai e whono whaavai, o le leile lato whaaluinga o lato ngaluenga. A umala le interim audit, o le lato audit muli, e whai o le final audit, o i le account firm mai loa, no mera ia la mai le lipoti. Ma e tāua le vaenga, ina ia saili ai, ina ia mauti noa ai, le good governance, o le whaasoasoaina, o tupi, o lo tuinatu i le whono whaavai. O le mea nala o whionga le whonftalai, tu sai mara mata pu sala nga mai sui mamalu ia o family no na tu family no tu na o vaenga taua ia o tatu sui ngatus ai vaenga taua lava ina ia manino le ai a fai sui ngatus ia independent no winga ele ai se tangata masani po se tangata to ainga e taua nga sui ngatus il tangata le sui tus no winga ia independent le sui tusi mai le fono fa vai lona lua ia lava expertise ina o atu so tusi o matua I lava le leila lato malama
e tu sai matupe le fon whawai. Ia mai e wha mauti noa le si vaenga tāua o le taimi. Ina e tu atu le taimi, whairinga luenga, ia mae a i fore tausanga, ua mae ana sue le leitusi, ma ua iai te tono le time frame, le o tu ina mai mtanga luenga, ina ia sue le leitusi le fon whawai. Ona o mai le vaenga ia tāua wha mole whonga whongfitalai, le anga o mātou le isuinga le melo o laisene o business. Ia, e wha malu atu i le fono mamalu. Ona o le mai tawina le mātou mtanga luenga. O mātou le isuinga i a laisene. A o le alawa ina i pisinisia. E le o ngatasi matula fono o lo whawa ina i le mtanga luenga o tupe maua. Ina i mwhai o mātou isuinga laisene. E te tau ona comply company ia. Mai a inga umala wa tula fono lo whanga i o i ala te fuafuanga. Lata mai nei lawa sa mātou kentohina i stasio pisinisi. Ua maua i lātou o lo whātau ina le aisa. La fono tō mau i o te whautua ina lava. Mai pēr ngangana lau tele se tasio newspaper. Ia tātou te li o fo ilanga i le mwhaiuna tali mail company tono le mota nei. Ma le nganga whaaloalo lava tūlai mai whaawau lau saunga. Ia whaamalu roto la whionga le whungatalai. Ia ono ngā luenga o lo whai e mātou. Ia whaaftai le whaamlatu mai. Ia o le alu ese lau whaamtalanga. E tūsai ma le vaenga sa utu ina atu. Ia ona o mai le vaenga. Pe ona la ngā inisi o sui. O le forensic audit. O te loa lau whionga whungatalai wa lewa na whaatatali Samoa. Po whea wa ngā ia le vaenga le forensic audit. Si le fia lau whionga malo le mota. Ia mese Samoa o whaafonga. Mato te o mai to tonu i le tausanga lua whelua lima i au ke topa. O lo iai le lipoti a le forensic audit. O le lipoti lea, o lo tuina mai ai. Ina ia wha au pea le ilo ilono o lipoti. O le nā la sa mato whai ungar kapineta. Ina ia mato oito ilo le lipoti. Sa mato ilo le lipoti mai au ke topa Novema. O na avela ia o la utarusanga. Ona wa olo vaia ia so tusi ale malo. Pe ma fai ana e mai si taimi. E to titi lima se lau pages. O le lipoti sa atu ina mai. O le forensic audit. Ia wa tali ngale atu nu. Ai le leilo wha malama. Le mafuanga umi ai. Ina wa mai ale masina o te sema. Ona ave lola i o le fautuanga. Wha le mole. Pe ma fai ana tofi se komiti wha kapeneta. E so ina le ripoti. Ona o la uia malama wha so tusi. E whaisi na onga o vaenga o lo ta ua mai le ripoti. O lea sa tofi ai le kapineta, lan komiti wha kapineta, ina ia ngā lulue e ma le tangaluenga o tupe, wa o la touia sa amataina mai le ripoti. Si le fia lau whionga whawhitalai e mese le malu le mota. E le iai le matangaluenga o sui ngā tusi, po le whaaputonga so tusia Samoa, e le audit lea. Sa whasaina i lātou, mai le iai fwin tato local auditors, sa iai i le soina o tusia, o na nganga le malo sa maite mai le vaenga lea, ia awane ia whaina i nisi local, o na popole melo confidentiality, ai mesial independency. O le nala sa le awai ai le mtanga luenga o i le whaaputonga o le so tusilia Samoa, ia mese foi o so tusia Samoa, i le vaenga le forensic audit. Ina ua tuina atu i tu ato Samoa le whasalalaunga. Ia i whamaumaunga tuina mai, e tolu company sa lato tauofo mai ave le vaenga. I le nā tolu, sa whiriwhiri ai le company, ia whamaru atu lau le taua le ngoa, ona pe saunoa e tauna channel, lana winga. Ia, o lasi le fia le company lang whafonganga. E sa tuina atu le company le mai New Zealand. Ia le so ino tusi. Peita iane lau whionga whewhitalai. Ina wa ilo atu le lipoti. Lo in wawai foi. Nisi o tato local auditors. Ona winga. E te lere fsisingia o le independence o le lipoti lea. Ina wa mato so ina. Na ave iloa le mato fautuanga. Ina umo mato ngā lue ma le tanga luenga o tupe. Ma ave iloa le mato fautuanga fauia atu le whionga le minsta o tupe. O te tau na ave le ripoti, i le loa yasili. Loa yasili, ia maramtanga luenga o leo, e whātau nua i lola lato susuenga, ma vai tangata ia e mafu ai issues ia e sautono ripoti.
Ina wa tuina tu le matoli poti po se taimi o mati sa iloilo e loa so le loia sili ma mai le lato fautuanga i le masina o me lena mai le lato fautuanga na o le lua ia items o lo iloilo e lato ai sea e faisi na te leo le poti ma te leo ngonga si le fia lo fengo futalai ma pa io mota a me se fa fonga Samoa e tolu se furu projects sa tu natu so tu e lato so tu sin e fa lato ngalwenga ma le na tolu se furu na o se furu tolu projects sa ma fai na so e so tu e no tu natu ngalwenga ile lo ia sili mo la lato fo ngalwenga na to e fo i mai na o le lua lava project sa ma fai na lato au ili ma mai le fautuanga so tu ale lo ia sili e avele li poti in ngalwenga al investigation force o le investigation unit le tono le MOF po le tangaluenga o tupi e fai lo la tonga luenga e na ia fata unu wa ino vaenga tu na male li poti si le fia lawa fionga o le li poti lea e sai le atu o lo fa pe mai so tusi e le ma fai ona mato fai se mato opinion ma fu mai e lo lava records o lo fa tali fa maunga e le mo mai fa maunga o lo fa tali la to li poti e tele li poti lo sau tono ngaluenga ai le ai se fa mamongo se li poti o atu e fo inisi o fa ka o lo misi tele me o lo misi fa i se suenga le forensic audit e le o mafai o na ausia ma o lo fa tale so tusi pe na la foto la to fa tale ngaluenga no winga lo fengo fo talai e fai singo ngonga ai au le pole sui malu o le o fa nga solo a tono e mai atu tato fontanga o le fo ta no mai le si item lon tolu ia o le vaenga le misela o le foi la wa ili el kabineta se sa ili o la fo fautuanga o tuina mai o le fo fautua mai le o isili fo ila va investigation unit lea e faila la tonga luenga sa ili la to pe sea o le ini fa maunga pe sea o le o mai li poti so tusi pe sea foi o tele le ngasu o si vaenga o lo so nga luenga ale mtanga luenga tupi o lo fa nga ile so enga ale so tusi ai o no fole vaenga le fala tonga tu oti ele o mai ni la tu fa mo mo vaenga le life sitting ia le reconciliation ele o yes reconciliation o mo so tusi e atangia le sa o tupe lo fa nga ina matulanga fa pena fa malu atu le fongo futalai o te lo fa tu fa unga au tinatu mea o matamatai mo fa tau le pote so tusi sa fa tau nga renga le fo e fai si tele o vaenga po issues o lo tu la mai le ne lava so nga tusi mai te tau ona fai unga le malo e tu sai ma le vaenga ia o le forsanga na tu sai ma le tatu forensic audit ia tali mau mai pea ona na o le suru tolu project e walu ia tatu saili ia wasi si fuanga tu sai ma forensic audit ia lo fongo talai ia te o misi atu se si sui mamalu sa saunoa e pau vaenga sau fa muina ia fa malolon sa le foi le se fai ma fai se malolonga forsanga umia la fionga ile limin stala tu la vanolo il fa ula vea fa le atasi tu la mai sa o te loe fe so tai lele tanga ruenga ne a tupe maua sa no ele minsta ma le tanga ruenga le o fanua mfonga fanua o te tolu le lapere le o te loe le tu la mai ine o le issuing o la sene fai pisidisi o le fautuanga foi le la fionga minsta e sa ili ele o lava sa ili ringa o le veni o le veino la sene o le maua ne muri telo teni o laua ave la sene tanga foi business i fanua ele o ni la tu fanua o tele me fa me le tupu mai o te fai atua o le fa maunga il matu tu malo le tele o business le so time le tanga luenga o fanua pese ele o lava le sai di dinga e o tanga ta mai pis e la to le sene fai la tu business e tau na mauti noa o fanua o aide fai la tu business na fa alu lo le business fa alu fa sol tu la forno fa pena pena na fa mena tot fa pena ina ia matua i lo ale le pe mata wa mai le consent ta ta ono fanua le fa tu business ina ia fa fita uli le o le umano le fa tino ngol business ala fa tino fanua es ma lo fa no Fionga fon.
Malo whaftai, ia olo tūlai mai fwoi whawila vea whale ati tolu. Whaftai tu lewa no. Lewa no, whaftai lau whionga mista. Au sa la ua, sa tue langa ina lam ta upun. Ole la tue su e la tau. Ole polenga na ole mea tonu na lenga ave i tua. Inga ia wha se auditor, independent, mai tua. Ona ole, o mei su el malo, le fi su el malo, o polo keki. E le se polo keki e kasi, e le a fia le officio tupi. A fai lau koe fa fo i mai su anga tono lo officio tupi. E ale lau koe su e la tau. O le polenga na man mafo anga la ne fai, dem tau. Ai le titsi tupi le na ruai, io na usa no ala o fionga. E lava lo mam lama tau puni. E tol sul polo keki a nafto a sul tol, a nafto a tolu me ia ua. Le lo o ia. Alona winga o le sul tau sanga fto o mana wa mai ton. A el fufuanga na te ona mai se tali manino. Pe le se tato fontanga o soni. Pe ai se lava le mea ua. Fa umi el nim tau. On fa lava. Ma salo maua mai ia. Malia mai le sui tai o le tuangai la tuatu lava noa i le tai malolo tu lai mai. Mine nim tau. Pe sa noa le fionga le minister sa faile su enga ale committee cabinet. E tau lau li liu po fe tonu o ta oto i langa lewa tu lau lava fo i whainga ma lau te atu whape mai. E alua i o le okay le mea. E lei ma le whainga ma lore nei na mafuai o na toi whai lava su enga ma mautino ai. E tau na toi whai su enga. O le temila nei lewa a nga e tau wha mautu. Po fe tonu e tau na nga i ele su enga muni muri rea. Nga sa au sa unua nga sui. E le tau to e vel treshi tu su e la tau. O le treasury lesi po nati atoa. O le mafuaina le maua source document ma meia le e tau mwhaina i au mai tutonu. Ai tati e mai al mta au po lau tau whatulanga. Po fe lesi step. O le manatu al committee al cabinet. Ave saolo i limo leo. A wha peo tūlanga leo a tauna iai. A le to e whautua mai le lo sili. Ia mai o le lei ai le i whai ar wha ingo mani muri dea. E tauna matua mauti no le lei. Ua sole tu la fone winga le. In mta upu nei o le ala na le to e fa mautu o temine o te awai fo ia o temine nei le mele sa no man sui. Ave le mta upu i sesi la independent. La tau te sue ina. Ma yu mala records ia le mo. E tu ngā le mele o le leungi records. Le leungi source document. Le leungi supporting document. E le leungi wha kama me mau aila wiri lingo le mele na le malo. Ia sa ili le forensic audit. Proketi na fai. E re rai te poloketi. Oh, ka le fia miri o ngā malo ngā rui. Ia, o te tatalo atu. Pe umi, a ia sue ia maua. Ia, mana ngā wha lalo. Malo, whamanino lau whionga te malo le vaenga. O le whawila vea whale a te tasi. Ia o le pisinisi o tū lungo ele a funi e se tangata e whaasino ele se pisinisi. Ia mawhale ata tolu. Ia o le tato forensic audit lava lea. O lo tau mau atu tūlai mai a lau whionga suite tai o le tuangai. Ia, whaftai lau whionga le whangwhitalai o le tūlanga le sa taumwhai o tui fōi se fisili. E tāua tele le mta upu lea. Forensic audit lea o sau noa malama hoi le whionga pānimia. E a wai pe i tele a mea i ele o maua. I o mea e handle le administration. Tono le whamaunga o pepa ma le whapena. Ia a le fisili lau e whionga i le Minsta. Ona lau e sau noa whamamalama li poti. Ia o tele tausanga tona ia tua fisili pea le mauta pe isi ava noa. Mo me se kopi o li poti, mo le mauta. Si la mauta. Ia malamala ia. Sau noa lau e whionga li poti. Ia lau no fo malamala tatu mauta ile. Ele mta upu lea, pe o le fisili lea lau e whionga i le Minsta. Alo, whai le whina ngalo whaadia. Ia whalata tau le sisi me se me forensic o leo e whaafonga mai. Tai leo whaamalama le pānimia mani. O le pao le mea o te langa o leo ta ua i meo whaamamonga ma records. Ia, tailo, o leo maamanga i mea porokeki. E se record a treasury. E se record a le kaka le whaia le porokeki. E se record a le audit office. E kolu pe wha makanga lunga le malo. E kau nga kusa le leia la ko record. I lunga spolokeki. A kai whala spolokeki e whan mai fafo. E whala record a spolokeki a la kouia mai fafo. Mai o tele polokeki ngi. A wha amani e inga lava
ia la ko mai fafo fa ko pele le prokeki ia mai ai wa la tau nga fans ai fa tai o le ia le avano ia wa aka ko ngi fu ave leo ia le fa me le sopini ia man fa la alo ia lo fa fonga mai minsta ia o le tau su e lava source documents ma supporting documents in mele a le fa fonga mai le tunu langa e tasi nei vai lai fa tali mai le tunu po le se fai unga fai ai tu atu le avano lo fionga minsta fa wa la saunga ia lo fionga fo fitalai ia fa ftai fo i mo fa ila vea tu sai fo i male fa ma tili o le mtaupu fa ftai fo so sadia lo sunga li parmia se mo moro watu le fionga le sui malu mai fale ata mo o le tato beta o fanua o le tasi le requirements e fai lau lai sende e a mai le fa maoninga mai le ona o le fanua o le mawhailo na issue atu lai sende a fai wai loa le sui mamalu e nisi o fanua e le o sa ia pisinisi e lo fai ei ono fanua lato e manai o le toi tusi mai guai le iloa po ana fea na issue ia lai sende o leo futata mato mai le nei iwa masina o leo tau vai ili vai ngalo to ai ngaluenga a leo mo watu sui mamalu ia tulanga i pena mai ia a fai o la vea ina fanua la ofionga ia a mai le tusi se ito ilo ilo mtanga luenga pe ese a isu ila isene a lele silfia la ofionga ia fanua leo fai nei pisinisi ia fa aftai o vai ngau sa no sui mamalu sa no le fionga ile sui mamalu mai faleata mo faleata toru o le tupe sa faaluina le ore atoa lea e ono se lau afe paulo le tupe sa mai faamaoninga sa totongi sa no foi lau fionga i le kampani so tusi nga luenga fa so tusi o a lava le kampani pe mawalunga pe mawalalo po le a lava le kampani ai a mai lo le ripoti tutu sa uma fainga uma o le ripoti la leo a tauli maina le tato malo o le manino mai ai e le fai unga al so tusi le na mai ai ona winga ia e taua vaenga i walanga ia se tilo iai pe fono fai atu se fulu polo keki lesa ilo e tolu polo kisa ilo e lo ia sili ai se fulu tolu o umano o le mato su enga komiti fa kapeneta o le sa pasi ilo ia sili molana fa unga fatu la fondo ia fa aftai ile tua lalo o le se vaenga taua o meio fa maumonga ole ola to e fatino ina singa luenga ola to tonu ai e fa maua pes fate tainga malia no fengo fitalai pe fai no fa leuina se tasio poloketi lo tal no em tau pule mina fai no malama sa no lo fionga de mista fa tai poloketi le la vale le tia vea o mala vale le tia vea o poloketi sa fai lava e tia vea o le tanga luenga valele o la tola ia lo ifa mau mau fa luingo tupe ma tupe sa mau o le treasury e a mai le ripoti ele mai ni fa mau mau na o lato ripoti lava ma sen fa ngai mero excel tu no fa pena paula na me o titire lo kik o na winga o le tele records o lo fa mau mau ele va enga le tanga luengo le o malele a o le va enga le treasury na o lato ripoti atu stusia o le ia o na winga ele se fa mau mau tas ile treasury al vaenga le audit e la to tele keeping ngi records o la to nga mai lava su ele taupu te fa foi records ale clients ai mai lo la to lipoti o le se senga na pen sangole sungale a sui mamalu le tau al vaenga le wa sa no ai la nga al mafu anga to no ana lo to anga wen ele ia ni records i tu sai ma fa monga ai su tus ya o no se ila ia le ni se vaenga ya wa mai ani se vaenga sa ufa mawina e tu sai ma fama malanga sui mamalu no fengo fo talai se fatino sa ufa fitai e nisio tapau ma o tato atonu sa ngafa tauli maina ia mtanga luenga le afionga ia fonti sa ia vaia le mtanga luenga tupe maua fatasi e martato custom ia fa sai nga luenga le foi tamali o le atonu nga luenga le lei sa ia fata nuina e le mtanga luenga leo sui mai la fionga fui maono va tolo ia so ia tato ngalo lue ta ua lo tiute ina va ai fa le lei tato tupe maua ina ia ausia mata ia le atake lo mai le malo ai mesela ina ia sa edi le lei ila to e lo mai la to na fonga tono le malo ia me se foi le officio su sili lo fionga na fatasi fui maono fa tai mo ngalo ngale lei
ua oa atu ma le 10 tausaga o faapea ona galue i galuega faasoetusi faafetai le tofā faafetai foi galuega lelei mo le mauina ua siitia lava le tulaga o le tatou ofisa soetusi ia faatalitalia o ai sesi latulaʻi mai ia matou te galelue auā le ofisa soetusi faamalu atu lofogo fetalai ua misi atu atiaʻu le finagalo o le afioga i se uso afaipule i le sui le tuagai ia lo fionga la wofo ia o taua tatete galue faatasi tanu i loto anu ia faafetai o lena e fesilingia se lipoti se le fia lo fionga galuega faasoetusi e ave sao lava lipoti al soetusi ia i latou na initiatinga mai le audit pea la saunoi se usuli o le MOF na initiatinga le tasosoiga tusi e ave sao la lipoti soiga tusi i le MOF o nisi vaenga lo ma fia mana o mire sosoani le lana mawailo le kopi le kapineta o no la tosu suenga e tu sai mara mata aupu a leo sa no lo fionga se kopi le tatu suenga tusi ia la tati atu le fia tu lo fionga le palmia ia me si foi le minsta tupe ia pola so finga alo ia la tati ati ai ia wala va tar sanga o tu mai lo fionga su malu lo fionga fo talai se yo pa ia tu lo tu malo fa mol mole half time ia au te pa ia tu i tapuainga au whainga ruenga te tofi le tua whawhale le malu se o tu malo vai monga muamua whaftai au tō ngā ruenga mamana ai mese au tō tarusanga ia o mawhai eo na mua pera usui le mawhana whana ai mese o le tato tu malo e le manuia e walawa whanau nei mātai au ia ai mese o le loa loa o le tu malo whaftai foi se o ta mawha le nganga ia Bishop Tangaloa whaftai e fa maru atu o sausi vai ona nga lue le e kopo tengo venga ia al paia lo tu malo ia le fio lo fionga sa fa pito lo fionga le niu ia me se walo mal matua fa pe foi nga salvalas fa lo longa tu sa mau mai tuala fio foi lo fionga tu le pupu tu soli ma te ali a me se matua fa pe foi fa tanga ia wa matawa mau puia oe tu sa mau fa pe foi fa fonganga wailele fio li ya Samoa te matavoi e me se tau fanga afa me foi mau pu ma ngata yala ya me se foi upuia oe e tamal no foa ma tuano foa fa pe fa ulung fa tanga wa ya sale polu ya se no fanga li pa ia wale fio la tama fa pe foi tu sunga tawa mai se lo manwai ia fautou tanga wa pol mangafa mau puia o sale polu o paia yo se mato tu malo fa malo fa ftai la to tapoinga fa ftai auto tar sanga o te loa o la auto tapoinga mala to fifinga nei sui o te loa ma fan fanai I fatu in town wino tiute ia wa lava le fainga malo il nei paia inga se fulu malu fa ftai le palemia male tato malo I le vala ulia o le nei foi tu malo e fa umaina ia fainga siva o tato tutotas pe on mon mawina ia na mata mato nga siva na to selau e o atu le aso na la sauni mai ai o fa selau ai o mai nei fa fifianga o lima selau le tu malo sa o mai o mai fesi siva ai sea o le tali fa alo le e le vala o atu le malo e o mai vai mo nga momo e fa fifia le nga o le popole o le vai mo nga lua tolu malfa ale o fai tatou vai maunga mo sui o vai maunga I le taulunga ina o whawhiwhianga tutotas ia ila I titia stupe na fast food wafi ia e whawhtai ni palmia ia ele oio seis lo whionga whatafa ia o le matai mai le mato tu malo na whionga wharatua ia tu pea tu lau o suafa ia whawhtai ai mesi wala malo o le mea nai mita le mato tu malo o leo lo mato mafuta maulu Samoa o la to ave le fa mua a wa lava le tato fainga malo ma Samoa ia fa tai foi mi sta talonga tu sai ma talonga pe ona sila fiel tato tutotas siamo pini le mato au liki la kapi ala uli siamo pini le mato au voli mai fangali siamo pini mato isi au basketball mai la uli o ka le matango fe o meu au sia le tu malo no fai le mato au
tu isi vaenga isi no se sampine mela to le kiti mal fusuanga o me na mato le tau sineo ia talonga lo fionga fong talai ona i manga on mana onga yo so tu malo fa mol mole ia o te lo o mo fa pepa tu ile tato tal fa tu pe taluai ia na ona fa matali atu lava na i mana onga i fa mol mole min sta onga luenga ia na mato awala ia o mo lava vaenga pe ona taua ia tal tonu pasia tato tal tupe ia o lea ua te malama o tonu lewa ia ile to fala o fionga min sta onga luenga ia se mato no lauri ia omo lava awala ia me si foi le tongo vai lele mfangali ia mistao so fu maloloina o lea sa ta ua sa latu to wasi singa ile paenga taluai ile medical center e fai e vai lele uta ia o lea fa ta dali lo fionga le mistao so fu maloloina fa mo le sei sila foi le vaenga ile medical center ia al mato tu malo mana mia so sani tato talingalu fa mo le mistao si se manga puno oa ia talingalu ia wa faina lava nga kai fale o nei tu malo ona o tu i mai lava ngalu ia malo atu ele fa mo ia mes foi o tato ele tise fa aftai le minsta ia mes foi el polisili o le wato ola moli o le mato tu malo ai paua lea o le oso anga male me o lo ye maungai i mato tu malo mato i pongi sa lava e alo fatu le te wa pese tava le sui malu po sesio le malo ia na faina le pongi sa o le la ufanua e mi sta talonga ia le watu mato talsanga na ia la sosani pe ona fa ilo atu te le la uta aro le lei ia ele mama foi ni champini tato au te to fitu tolu to meti le mato tu malo mai vai le sata alo ai ia le foi o mana ia le sta longa le mato le ia tasi foi le sui o le mato tu malo sata alo ai a me so talonga le voli sata au ai foi le sui le mato tu malo no winga ia le avanoa o le amo ai nisi manu Samoa a mi se nisi o talonga pe ona mol mawina le mato tu malo lo fionga mi sta talonga so swani a me se mi sta ele fanua fuanga fanua ia ele o tal sanga tuai fai se malata alo le mato tu malo le ngata o talonga i fafo ia mata alonga to tonu o fadeta alo e ona i motunga afana la o fionga fotalai e tu sai malo avanoa le o watu tal sanga le mato tu malo fa mai so famta tu la o fionga tai o fono ia tu sai ma le fa foino tato fono e mes fo ia sui malu ia i pela lo fole tua malanga leila o fionga mes le fionga tai o malo o fionga palmia mes e minsta le foi tu ia lo fole tua fa fo so fua ia wala le tau meina inga lueng fai o le mota e mes e tuti lo fenga ia ile ngate tono ainga ia mes o nu mai kalesia e fa pe le tato malo o se famta langa le o fionga fetalai fa malu atu o le ase tala ua sona lafo po se upu foi le tautamali i lau fafonganga Samoa a mese lo fionga fofitalai ia malu a veifale o le nau lava ina ia manino mamala malama lelei ma ta upu pe on tuina mai ia o se famtalanga lea lo fionga ia manuia le tatu aso ia soifua mai ia manuia malo faftai lo fionga minstar mtanga luenga o tupe maua lo pumoni le faingo fia le mta faio le mta ngaluenga ilona ano liu o le au ino mai o tatu tupe maua wa fa ngai o ino te mau ai ngole atunu fa malo le ofionga lo tele ia fa malo foi le office sili o le mta ngaluenga maua ia e fo il tofinga ia alofangia le torta ta inga o mta ngaluenga ia maua pe lo to lo tele ia mafso soan ia i tu sai o le fionga ile le minsta malo faftai ia o tatu se mai leisi matanga luenga tele le al malo ia olona foi ano liu mal mata foi ai o le hau ina mai o tatu tupi mai lo official duty tu atu leva no lo fionga minsta tanga luenga duty lo fionga le fo fitalai il mota na tuele to loa o muloa e o to te faitoa ai ia ia tel to nunga o tu tasi lau o malelenga il mota o le e tu le loma o wale alu fai vole tato kapeneta e mese fo il palmene ele so inga o
o le test o le drugs. Tau fu na lava le taimi exercise ai, ma warm up. O le ala lea o le tau le mau i lau fionga. O le mai tau atu to is full minute. I le au ngā fui se la unga e alu pa muta e le lama. I le au ngā fui se whātu saina se la unga le taimi nei pe sta vale fo le palpa. Ai nao na tu i malo fie lau fionga. Pe mwhai o na ta pena mo le asa o tai au pe a pule lofa le tua e ulia. Ia o na sa alo le fau. Ia ma whaatino le lau ngā nei tu malo man whalo lava. Ia malo whaftai sau noanga lo fionga minsta o mea lava mwhain tatu whaia whai unga sulsa. Le pe atu sau lau mai tau atu peto e 8 minuti. Tatu o lo le taimi malo lo. Ia o le fau e sau noa tu sal wha moe ngal tatu test le nei aso. Ia e au ngā umame ona ilo le manatu. Wau talia lau fautuanga. Io ile nei aso. Sa uni le mai lau fionga le minsta o tiute i le aso atae au. Ia ona fola lo leo lau finangalu. Tu sa waengan sa no Yesu i mamalu le maota. Ia ona iei lo le manatu. Ia o le whai unga folea o le tato ngā ruenga nei aso. Taluai wa tatou taunu mai le whai unga taunu manga o le nei aso. Ua o vairu peina. Sa unoanga niso sui. A o le atu le avanoe le aso atae au. Ma o le a whaapau fo i le tatou ngā ruenga o le nei aso. I le nei taimi. E mamoli atu le whaamalo ma le whaaftai le paia o le palemene. Ona lo o tō ono sai ma le lava papali. Ma lo le usfono. Ai mai se i sa unoanga le tatou ngā ruenga. Whaaftai fo le tapua inga sui o mta ngā ruenga. Whaalapo tonga tu maoti al tātou malo. Ia e mai se lava o nisi o le atunu o lo tātou mafuta pea. Whamalo whaaftai le tāpua. Mamoli atu fo i whaaftai sa moa i lau tāpua inga. Whamanuia le atua i whaiva o tutoe o le nei aso. Fia mamoli fo i whaaftai au nanga i se ese o lo tautua ina fo ntanga le tātou palemene. I aso uma mai le lava i aso se i tau mai le nei aso. Lawa fionga al komsina ma malu le malo. Lawa fionga al komsina ma le pulenga o unanga tau tinei muum fa lavalave tutupu fa fuasei le fesa. Lawa fionga al ofisilo pulenga ma le au whainga aluenga le malu sianga fa ertise. Lawa fionga al ofisilo pulenga ma le au whainga aluenga ale 2AP le ala leo. Lua api. Lawa fionga al presiri ma le au whainga aluenga al cool line. Whaaftai tele mo au nanga i nei aso. Whaaftai tau tua malo, whaaftai tau tua palemene. Ia whamanuia le atua ilo o tau wala awina. Ai toi whamanatu atu whamoe moa tātou test nei le uti. O le a whaatino ina le motor tofi lau eti ale sanga. Ona soso i lea ma le talinga o lau tau sua i lea uli nei lava. Pe a mai a lea whamoe. A tātou te lei torpo. O te tāru sanga atu suis fono mo whaasale le anga 5. Se e sa unia se tālo e whai o ale tātou fono. Lo mātou tamai o i le langi. O e lava o le tamai tumu i le alofa ma le anga le lei. E mamau maulunga le mea o lo e a fio ai. Ai wa tumu lava le langi ma le laro langi lo matango fie. O mātou wa fea le paia ma le mamalu o laua fio le nei tū lao le aso. Se mātou whafo i atu le vi inga o le whaftai. O le whamanu o le whanetanga i laua fio. Ona wai uma le manuia le fono usu alo watunu o Samoa. Whaftai le anganga paia sa whaia le whaiwa le tau longolongo, le whamanatu, le whapula. Tai mātou le mea au no mātou whaia. E wā lava le manuia o sio mātou watunu. Whaftai la ngona manatu. E pou ma mati ai. Ia ma whau ai foi. Fuafuanga uma sio mātou watunu o Samoa. Te lo taime si ai foi la ngona maloa. Ai pangale nolo lava i le mea e ala ni musmusunga lo nganga paia.
E te tele fo I pesenga e matua lava I le o. O mātou whaiuina fo I le mātou whanotanga I le nei aso. Mātou te wala au mreanga o le loto maulalo I au whamnianga I tupu mai e o marutau e le nei lava mauta. Whamanuia fo I whaurulungo mtanga luenga ese. Whamanuia fo I le whailautusi o le whono malani au whainga luenga. Whamanuia fo I Samoa o poto. Ia e sili au whamnianga ia Samoa o tapua I mai. Whamangalo I o mātou se ma leo mātou ole malao tua I suafa Iesu Keriso. Amen. Mori atu whaftai lau fionga ni stalang langon tanga luenga le palimia mar kapinete tu sau tatu tau sanga molia. O te whasisi latu o tolo pounei tau manga le fono au fai tula fono se iau lia le aso fono tai au I le tula iwa tau sfuru le tai au.